yalta 4 heures du matin 3 heures du matin yalta golla o heɓa wakkilo duuɓi ha 11 000 o mottidira ɗin ɗon a faami iyano rewɓe goo kadi ara ɗo sutena on hara si tawi ko miñƴira o ma sutena debbo naafi quoi gorko sutenta debbo gorko quoi a faami c'est pas normal marɗo gonga on jonnu toon tigi marɗo gonga on acce o ide féministe ɗuma debbo yagal ɗuma yagal defandugol kan quoi tu vois no halima awa sa jeyni ɗon ara jarama ɓay ene ok merci beaucoup ko mi hewretema frère ok wule mali bari andiran ko way yewtay woni frère hay goto anda ko honɗum woni ɗo ngam on fait des suppositions parce que ɓe détaillanali en probléme mum tigi a faami e yewtay woni ko woni kon correct et normal ouais o woni yewde fimu kono noon min côté goto mi jaɓani to wondata e moodi mum plus de 3 ans parce que nane o yakkoñen ɗo ko 5 ans ka halima ko 5 ans kiɓe wondi min in nollan hari ɓe famodira hari ɓe famodiri jiwa ko faala kada o neɓata ɗum ɗon ande ɗum ɗon yo waɗi 5 ans ka foyer makko hari mo faala dewgal ngal mi anda noon ko honɗum waɗi ha o iwi ton ayi ok hulay laran ndiyan no gasa kanji men ɗin no wawi wonde ɗuma seeɗa no gasa mais bon kono an yirɗa o affaire ɗo par ce que voilà min nomi yiri affaire on debbo no wawi planifiade fiita heɓan goɗɗo ko honnum o heɓanta kaydi directement heɓa kaydi wano à peu près 3 mois ɗum 1 mois doga inna voilà min mi anda dewgal ko ni explique na ko para voilà acca ha heɓa hunde nde faaleɗa objectif on ɗum annuɗa hara noon kadi heɓanali on tigi ɓiɗɗo goto ene on 50 ɗon fo o heɓanali mo ɓiɗɗo voilà heɓanali mo ɓiɗɗo koɓe wondi ɗon ko fof ok mi explique na yon ɗo wala jonnude mo droit ji makko ni parce que ko rewɓe laami leyde porto gorko on no huuli tunta no huuli banque heddita feere frère ta wondi e ɓeygu ma ɓuri 5 ans e suudu so on heɓanalima ko fottuma ko fottuma moment donné il faut taper sur la table gorko kadi e duwata ɗaata min mbiɗa gorko ɗaatuɗo moment donné il faut Sista si kaɓe timmidi 5 ans ɓe timmidali 5 ans yo joni ni men ɓe waddi 5 ans mi anda min kadi donc min ko ɗiɓe ɓe sa alarimo ɓe wole kono mi sikkaɓe timmidi 5 ans ok joni mi explique naw à un moment donné ɓay ko dewgal halduɗo na kele yagal hay sim ɓeygu ma no waɗi antibal o ko 3 ans hay sim waɗi antibal si un gorkon a falama heɓude il faut discuter avec ta femme. En fait, comment faut-on 3 ans, 4 ans, d'accord. Maintenant, si Hauridi on wadi antibal, on doit avoir des antibal modi mako autorisé, modi mako tape sur la table, etta antibal, parce que mi do fala min jidad. Ko defu gon nyama to. Si jonno si mo wadi antibal mo 7 ans, 10 ans, 5 ans à peu près. Yahaɓe waɗa analyse ɗin non ko Sénégal aray ko Sénégal o wawi wadde ɗum wawi wadde ɗum ga avant Sénégal ari mo jokkodire Nigérian parce que Nigérian jo ɗon woodi makko de ko woni ko addi debbo tawa hara mo jokkondira e Nigérian ɓen ɗumaɓe mode yimɓe kulle ɓaleje mawɗo kulle ɓaleje c'est pas possible. Mi fala ya famu e jaman kadi yo famu si goɗɗo heɓi probléme e ɗi réseau ji ayiɓe ɓen ko ɗum profitata bonna mo inde a faami ko yimɓe woni témoignude ɗum est ce que modi makko inni en ɗum non modi makko haalanade ay goto to ñetta goɗɗo est ce que ado ka haala yaltude ɗo yimɓe ɓen wooli goɗɗo ko wonduɗa woɓe wolete ɓe woltama ɗumaji ɗin fo yimɓe sappo toñatama hule an kadi accu an kadi gorko on ɗo hay goto toñalimo tu vois no goto accu an kadi hule la andiɗa yiɗi rewɓen o
kono ta defandu rewɓe min kadi la mari bandiraɓe jajiraɓe miñiraɓe min kadi mi yiɗa debbo soñjo huule an kadi banko andi ko ñattinude ɗo andi ko ñattinude komi inni hajja yo hootuko muudi mum yo muudi makko ɗo yiɗi mo ça je l'ai senti on faami mais si goɗɗo heɓi probléme ko ɗon jama profitata wowla preuve pour te dire min nde tango arno ɗo hadlam peñanede ka réseau ji ɓe yennude lam ko ɗon minani woɓɓe no waɗi vidéo womiɗo yaltini mundi a women divorce min yalla ma chéri ɗum noon miɗo jooɗi ko dewgal am ha ƴiƴanno yalti ono sista hule abbe mi jaabi atan hay min mi miijino ɗum min ɓe mi nani ɗum no woldo min nene ara sista hule wonda e moodi mo min tagi mi nani wa wonda e moodi ma langani ñande huɓɓine ɗa ɗo live ma on jemma ha wiɗa wiwɗa si go pay koye ma koye si tawi ɓe faalama ni tofude ni si tawi a ɗanike moodi ma yimmineɓe ok wulay dandi haray ko yimɓe ɓe wulay dandi kono yimɓe ɓe wolan yimɓeɓe ɗon si haalayani e hoore goɗɗo ko réseau ji ɗo ayɓe ɓen ko ɗon profitata ɓurta bonnude inde on tigi anda kippintano mo nene mo tuyo waɗu mitti famutiren a faami donc ko ɗum mi faala o faami nde voilà adi an tigi a yino ɗin vidéo ji wiwɗa si payi koye si ɓe faalama ni sofude siɗa waali ko moodi ma ɗi findintaɓe après noon finalement mi nano ya wonda e moodi ma mini nene ono wondi e moodi mum ka wonda e moodi mum kono mi tawi hay simi landakima donc ɗum ɗon fof ko comme preuve innugol ma penale ɗo no ɗuuɗi ko réseau ji na ko yimɓe ɓe wowli o woni goonga a faami maintenant ko honno min minnata hajja je le dis et je le répète hajja ɗan ɗo sista hulay moodi makko min ɗo mi naniri gorko no expliquera noon o wawlaali jiwon famille jiwon fus ko boni mais andi ɗo yimɓe interveni hajja traworé kotiraɓe jiwon interveni wo ko waddiɓe ko par ce que suka on ko promettunoɓe kon jiwon o janggay o sutenali mo ko ɗum ɓen ɗon kotiraɓe makko o nene goto ari interveni ka réseau sociaux ɗo honno ɓe adda ɓiɓɓe maɓɓe on mbaɓe mari mbuuɗi bay naton ajiya halima na hande koyana bobo honno hajja si naati leyde porte ko jiwo jana ko jannguɗo imo wawi ɗaɓɓutude procédure ɗin comment reprendre les études car sans attendre son mari surtout s'il est trop occupé kanko mo wawi waɗude recherche ji ɗin o déposa dossier ji makko ɗen ka université ji on faama donc non forcément forte moodi makko par ce que hay wonɗo e sukkar no wawi wadde demande universitaire ɓe ƴettam normalement voilà nde woni min nan anduno tan ko mi landino sukkar jeune ɓe go ɓe reprenuno jangde maɓɓe nden universitaire tawi kadi ɓe mari bourse tawi kadi ɓe yoɓayɓe lewru kala ko ɓe ñaama mi nani woɓɓe noyna ɗo pour aller à l'université il faut 10 000 euros en fait koyon andu ko procédure hombo ƴettoton so ƴetti ko yoɓeteɗon ɓe yoɓinayi on so ƴetti ko yoɓetake ɗon ɓe yoɓinta on woɓɓe ɓen hay ko kamɓe yoɓete on faami donc ya tout ça ajjana bobo simo faala jangude o taaki saare nde waɗɗo gibi 3 ans e goɗɗum on sino faala jangude mo wawi wadde recherche ko ɗum ɗon sendimo moodi makko are o faalama eɓe seedu so tawi noon ko goɗɗum gono toon ɗum ɗon are là je suis d' accord kono fi jangugol ngol o faalaka woni wondude ara yo en ok joni samdani ko yaltude ɗo innugol no mari ɓeyde ɓe seedu ɗum ɗon Husay Diallo même salle papier parce que min goreɓe an wonnoɓe jangude ɓen kadi ɓe gaynali procédure maɓɓe asile on kono ɓe ƴettunoɓe ka université donc renseignez vous andon ko honno waɗirton procédure ji ɗin fiyoɓe wawi won ƴettugo hay si on ala kaydi si ɗon jogui récépissé mon asile on iɗon mari on ɓe walla yon janggo ko ɗon tu welata ɓe jangoɓe tu ok Salman Diallo jarama pa mi yurikema kadi hankadi ouais ça va Alima ça va on jarama de on jarama na to jantuna marsude alhamdulillah awa mbeɗa jenti on ga 2 minutes mimi wa fayde jawde live kono ko jawde lan ɗo par ce que 6 heures no intéressé lan seeɗa en fait surtout au jeune de jipiɗo ɗa nane ko woni haalde kon on andi e nder dewgal min ko avian ngomi woni jonnude an yimɓe ɗiɗo si haaɓi e nder dewgal aray ko kamɓe tunɗiɗo e Allah andi ko no waddi ɓe tigi tigi tu vois donc
hay debbo no wawi yaade raconte ya goɗɗo ngo racontana par exemple gorejo makko goɗɗum ma siɗɗe makko ɓe goɗɗum mais hara c'est pas ça hara na ɗum waddi moye modi makko hara kanko mo andi ko on ɗum waɗi mais haalta tigi tigi gorkon kadi la même chose donc si nene gotoɓe jiwo ngari inni ko waddi moye modi makko ko ɓayi ko ɗum annaki ɗum na motif seedigal non moi je pense que na motif seedi bonnugol dewgal non si tawno jiwo no falno janggude o janggayno fayi hara ko affaire ɗum a leɗe porte ɗo c'est facile les choses kono yimɓe ɓen kadi taar wowla inna wano jeune jon ɗo inde ɗanane waye o ala jonde modi makko droit ji makko ɗin ko ɗum ari o heɓana mo ɓiɗɗo o anda ma kamɓe woni wonde ka suudu ton fof o dowa ka haalugol ɗum non o anda donc so haali ɗum ɗon o heɓa e bakkatu jiwun kun o ko payi kun ni no gasa enen ɗo fof ɗen hetti kun jiwun hajja gasa ara ko conseil ji bonde o heɓi mara o heɓali conseil ji moƴƴi haalanomo gonga par ce que jeune jon min hanki ɗo min anide no intervention o jeune jon ko yiɗuɗo mo goɗɗo leɓata yiɗuɗo mo ñande wo ñande ɗa heɓa koroma mbuɗi ñande o may nono falama ñande o kono giggol wela heɓude wa par ce que ɗa hewta sayi goo ɗa nawnama piiji goo heɓama so tawi giggol ala takkoma l'amour ça sauve le plus souvent donc si tawi woni jiwum ko mo heɓali conseil moƴƴo fenɗo go ɓay ko pay kum mo laba e tout o heɓali ɓiɗɗo mo wayinde way la vie e belle et tout mais ɗum jutata ko ha seeɗa donc si tawi woni hara yimɓe ɓe no wawi natude e makko contact yewtamo ina hootuka modima par ce que fus bonani ɓe yennidirali mawɓe jeune jo mi sikka piyimo inni o ɗalalimo ange gorko ñanno piyama weldi toon piiji boy no wadda on piiji ɓurɗi ɗi ñam wonde probléme ɗi jani no wadda on weldi toon kono ko so tawi huttodiral goo natali toon si mawɓen haɓali donc si tawi woni mawɓen haɓali hara huttodiral walali entre famille ji ɗi miskomi on no jiyunku yo hotu kam wodi makko ɓay suka on no nande yiɗuɗo mo de mi tanono min mi anda ko no gittimo kam wodi makko de par ce que yimɓe sikka debbo dogay ɓuttu ma giggol maɗo ma peut être que y a quelque chose d' autre kono si tawi woni hutare waɗali sina ɗum so dogi modi makko o yeyi nokkugo on noon kadi dogoya e mo ƴettoya nokkugo ara menen komin nani nani wo ko jiwo on jokki suka ɓiɗɗo ministre jo men o lagine to haray ko ɗum woni probléme tawi ko ɗum ɗo wadde ɓe haray wanda ko waɗi parce que en fait si tu te vends moins cher les hommes aussi ils vont t'acheter moins cher par ce que sa dogima oddima fi gorko go on tigui teddintama on tigui accete ɗon jomba goɗɗo go ay gorko ay goto jaɓata ɗum noon on tigui na ɓaya dogima oddima min kadi la gande a dogo yaylan ñande go tu vois donc foti ay sa doga e gorko s'il y a un sérieux problème entre vous sa doga e gorko aɗa do na sabu gorko go dogumo par ce que problème no entre mon tota suwaka mawɓe ma ɓe ma wona taw an tun ha tuma tu vas te reconstruire après no wontitoya e goɗɗo go mais en tout cas ɗo ara naati goɗɗo go ko woni tun tawɓe ɓe garu wowla ko ande ko anda par ce que si ɓe weldito e yimɓe buy hen soye donc ɗi haalaji fo taw wano suka ko hendi kon wala mo jonnude devoir makko mo waɗi antibal ɗum mo yakkimo ande so jiwa mari probléme est ce que gorko on gorko kadde no mara probléme voilà donc ta jiwo ronko e ɓande gorko tum ɓe yana e debbo ɓe inna waye mo waɗi antibal ma mo waɗi ɗum ɗo comme ande ka gasudu maɓɓe toon ɓe woni ça se dit pas ça donc ɓe accuta ɓe heeɓo hakke ɓe wowla haalaji ko ɓe ande ko ɓe anda donc min ko ɗum noon mi marno komin woni ko moƴƴi ka aduna ɗo ko ɗum ɗon wiya ɗen wallahi merci beaucoup Sanna awa haray bonne soirée merci en tout cas une chose est sûre gorkon no yiɗi mo ay sa nani tun gorkon no yewta a taway gorkon no yiɗi mo pellet donc hande le karan heɓirta moodi yiɗuɗo ma ande ko ɗum waɗi sista hulay joni si tawi ko gorko yiɗi mo kanko o yiɗa gorko andi ɓe wata wondude oui mais andi ajiya so yiɗano gorko mo jaɓatano dewgal ngal non no woodi jaɓayɓe dewgal ara ɓe yiɗade ara objectif goɗɗum no woodi no woodi jaɓayɓe dewgal hara ɓe yiɗa fes hara ko vision goɗɗum ɓe suti ko ɗum ɓe jaɓanda ɗum ɗon no woodi wallahi no woodi andi ɗon oɗo kadi yewta seeɗa ba alimala wawi wolde seeɗa mi jippinaɓe heddode enen ga fata ko mi wuri ok fima to sister do soldat vas-y ba min komi wolata fi ɗum ɗo piiji buyi haray no nder ton ƴeni anda kono yer min komi yii kon no metti seeɗa fi honno gor junkun je pense que mo ɗayti seeɗa mo mari ɗum noon komi e nder komi yii kon sina ɗum sa haɓidi e goɗɗo a duwaka publide mokkoɗa haysi gorko on haysi ɓe haɓi mo duwano suuɗade o fanka bude e ko ɗuma gorko la puissance
Forza gorko to wakilike addimo gorko no yidimo et puis no wona woliredo non sabu o dossier gorko yidano jawde parce que buy ko cartelen e gorebe suka on buy pusi ha o gorko jay o gorko yidano arde ka réseau yimbe no do ande dum na gorko on décideri parce que be pusumo ha be jokkumo balde fof si o ari o jawi sina dum o dossier ni bi ko futti kono gorko on jabali wole parce que fionu gorko no yidi jimu kono mi windante kan sa yi hay inna ay hay nebi ko wola fi gorko o jono abandoni yehi jokko gor jeune jogo mais fi dum gorko ngo yalti o inni fi dum hatta si debbo no fala artude mi way artude kanko mo la veut si gorko si andi hida modi boma debbo ma ya jokko ya gorko go an inna yo ngarto so arti hida yidimo min dogo mi wata dum non gorko non kanko wadi dum o woli dum non donc cela veut dire que himo yidimo min ko menata junku vraiment yo andu si o ala no hebude fewndo ko faala kon e jungo gorko arata ton sikka e nder dewgal no wodi boy wombe arde taw wedi foti mais après kadi lannoya no wodi kadi wombe arde taw fusala après aroya yo wadi jo jippintin hoore makko anda aduna wana godo na nyande wotere min ko mi yiko si bo mari conseiller be makko mojjube yobe noddumo be yewta mo kankadi o hedi to yimbe be o jippina berne makko nen o lumanno ma si be seday yo eto be seda déjà si be habino ko ka famille ka musimo mariga musibe ko wana woni rice ko belgique ma to ko ton o do no yarde ma o yewde be yewde ma makko be seeda no alamiyable har wana yo yawtum dum non kadi la baga parce que buyno seedude do har wana no duira be yaabe jombo yara ko nder dewgal kadi be woni dum fo mo ya yimbe be yidu do wattude yili kon wadde kon do iden fo go de leede portudo ko indépendant mo garan wadde ko faala kono yontigi andu to maaya de ko woni wo ko non do la wadde kala ka wonda andu to maaya buyno no sikkude bay ala nyande yude fure no sikkude ala ka maaya de anda nyande de millions de personnes no mayde donc yo yimbe be wattudo yili donc min ko minata gorkon yo selu wombe mo jawnde ka réseau yo jodumani si tay hawri ji on faala ka few yo muño mbude makko lanni o jokka haaje makko si Allah ko Allah addata ko Allah okki mo dida Allah adda min do fi mbudi wadda Allah ngedeb si mi tawi dum annuta ko ni abandona yaha jokka haajuma lanni c'est tout mi hoyna ouais merci beaucoup ba parce que no wure wondugol e sonjowoma c'est tout ok fata ko raje de halaka Ok. Enfant salminoma milande katawi dange jam. mais kati kanara be buy jawi do be wi wo be yi live ma on haray koto o jiwo do arno ton intervenir haray non no gasang ida renseigni mo yano ko no problème do même minori parce que menani wobbe no wiya ko jiwo ari hubbini live wowli après gorko ngari intervenir wonde lawdude be wade mitikane Andi sister problem sari do yimbe be wada tout possible fi tunningol o sonnaji den ande ha hande do se yalta do sagata ben defandi sonnabe kala waddo do goddo inna sonnabe fulbe ben ko ni way mimmi remarqué don do dole yimbe dido si wondi taybe feppata c'est digal no daggi entre mabbe ka dagaki daggi de do wari ndir ay goddo so wondi e nder suudu ko yata 5 ans on fait pas si debbo acci ma don yalti kelo yuke hare ko fotombo o yaka do kelo ko yaso warta do mawdo newnanamo wondi don do hare ko bepperi korko non ko non woni de venez dayen halu do fi halu gol tun ko en fait min fata ko fait qu'il y a des nouveautés c'est nous wala jama yo hedito fama fata ko woni yewtude kon fi alla fama sans ko woni wowlude kon parce que be fuddike wowlude haalaaji nyani hedite mo ya fi yon famu na wasi ko paro woni jettude c'est à dire ko faiblesse o yan woni yaltintinde ok ba fata ko mahi oni halima min fata ko mi wata jombude debbo en dewga sunna faril o yalta ko yaso o yaa waylo mi nawna nama warta ko souda ay mi hollali gorko yagal ko mi hiduma no wo kadi mi fata ko mi wadata dum awa gorko ko felema gorko no tawa ko bonni dewgal makko ngal o yidi jonko woni raya fe'it mo yidi kadi jiwon hare ko dum mawdo ko dum faiblesse ande o hebu jiwon ko sikkano hebaymo c'est ça no yurme yimbe ben kadi sagata be no do agenta de mabbe
mawɗo ƴakkata ko haaɗi tuttana ɓiɗɗo mum gorkon ko jombayno o jantaki mawɓe makko ɓe mawɓe makko ɓen proposal no sagata on gorko e debbo yo jombindire on o jaɓali o haɓɓitin kadi ko ɓiɗɗo ɓurɗo labede ko karti o soli primo haray ko on o inno faala sifa ɓe rewɓe ɗo sifa menen fata koyen ɗo men fodda e ɓe ɗone ko gonga ma siɗa andi yaltoyta hara fuɗɗota ko kisa min fodda e ɓe ko vrai ɓe jokkata ɓe mawɗo fo no faalaɓe surtout si situation ji mawɓe ɓen surtout si situation ji mawɓe ɓen ko dartiɗi tampuɗota tornuɗo hoore yaltoyta kara han ko ma gorko sofuɗo halima hara mo ɓendi ko hakkille si wawa zerude sifa koye jiwoyɗo kono gorko ɓurtuɗo debbo ma yalte o ara ko suudu mawɗo hara fuu so a haalata wiya hiɗa yiɗi ɓengu ma ene ko giggol noon oɗo awa haɓɓen suka on nani oɗo ko fonduɗo e kaɓɓini haɓɓen mo kala suka wawɗo ni no duwa haɓɓede no yurmi o ndaara woni jiwo on o nano ko waɗi womi muñoto mi wakkilaki mo perdugol alors que hara ko kanko woni ko kanko a bonni dewgal ngal siko kanko jaɓi ɗin konereji ɗon a andi a faami halima jiwo ay sagata on min mi inday sagata si min ni ɗo jiwo méritamo yimɓe ɓen ƴakka e lan joni kono no ɓatti toon seeɗa hare minen sagata ɓe yo min andu kombo min jomboyta o be fempo guru mon kun ɗo koko andi kon gasay ɗon naya aruɗo Europe to mawɗo yiltitoɗa ɗo Afrique iya debbo ɓurɗo labede on hara ko wonnoɗa toon a susatamo hiwrade wiya on ko on wonata nene ɓiɓɓe ma hara yimɓe ɓe no dowa watta ndila moƴƴa yoɓe accu afisugol jenkum ɓe yanna ko nene baba si yimɓe wondi tawi ɓe feppa tawi gorko on ɓenda ko suudu toon ɗo ɓe warindirde yoɓe seedi nay ɗo hande ɗe yiwde ɗo kayimɓe woni waridirde a faami na yimɓe ɓen aru yurmina ɗo mawɗo ɗum no yurmi toña ɗo debbo on pise hande dossier yalta ɗo miya worɓe ɓe no defandi debbo pullo ha hande mimimande taki taw karugol ɗo asarno e debbo rewɓe fulɓe ɓen ko ni way rewɓe fulɓe ɓen ko kelotoɓe maɓɓe fata ko koye mbukoye maɓɓe wigol oya kadi no yaltudude goɗɗo ene kombo mari on préve wigol debbo no yaltudude ɓiɗɗo ministre kombo mari on préve ɗo aray ko gorko yaltuɗo wowli on kon ɗon mari préve on par ce que ko kanko ari wi ime wata mawɓe ɓe yenne et tout simplement aussi que voilà kanko e ɓengu makko ɓe feppa et tout ça ko ɗum addi mo koto makko ƴawi ko live on hande o wi honɗum hajja tigi o ƴawno ɗo kono o falanoka koto makko haala mi tippini hajja hajja indi kanko e modi kala ko ɓe waldayno gorko yaha haalano ɗum goreɓe makko ɓen ɗo lewata marsude ay ɓengu makko halduɗo ko woni ɗum feƴƴindinde dere suudu kono haalanta ɗum goreɓe ma worɓe no anno worɓe buy joni no woodi naɓe fo de ko worɓe go ko fenoɓe kadi kanko kadi ɗon no gosko gonga par ce que ɗa andi ɗo si haalari mo be defanda e hoore mum ɗo ɓe mo be on handi ma en ton ajiya no yaada ton halima me winoma probléme no woodi koye on ndaali ka mo be maɓɓe no defande de hoore mum fata ko basis ona jawɓe joni ɓe fiyete joni haɗa kadi goɗɗo ƴawi to mawɗo inni kadi debbo no ƴetti lekki fiwa to heɓan sagataw nani haalaji ton bo andi ɗum na kamɓe ɗiɗo kadi o anda ɗum kadi anda yimɓe ɓen yoɓe accu argol ɗo afisa debbo on dénigramme yenna mo nene baba mawɗo min jiwa on ko waɗi kon ay sino metti seeɗa halima ɗum ɗon kayde ko waɗi ko goɗɗo leyɗe porto ɗo wiya mawɗo ko ma wondon ha pooma non ɗaɓa addude ɗo goɗɗo leyɗe porto ɗo si arsikaji mo lanni ɗo wawi seedude a faami wigo kadi famille ji on no tan famille maɓɓe detampa kadi mawɗo ko yimɓe ɓe ɓuri wiide ko voilà wigol famille jinko no tampi ɓe tampa ɓe tampa voilà jinkon kanko e modi makko ko ɓe haltuno si woni o hewti leyɗe porto continue étude makko laati modi makko absettali ɗum ɗo ɓayɓe hewti to modi makko sali cuɗɗi yo jangata ko ga pise voilà koyo conti étude makko ɗo mais voilà ɗum ɗo fof no tawa kono sagata on o ɓenda musidɓe ɓaynami fenan o
Dandi ko fata ko abbe mi ko mit ko pa ma non sai da halima yafo dala dandi fata ko habbo mi explica na hay giggol no hulbini yafe dandi giggol watta goddo jofojo giggol no way wattude goddo jofojo sa yidi goddo tigi sa yidi mo taw beninga hulay mo tawa na fisi saga taw benda ko giggol andi giggol ay nene bari giggol no hulbini yafe itikero jolo woni komojo sa yanti gawti do ko mako kay neji wo yaay hay lo arab setanamo parce que wonti ko mo de jiwo giggol no hulbini sa yidani no ma yida ka andata mimi felagen do wallahi billahi baran fi mi ko naani ko dum fanno wo ko feti gorko feti o do habbe de artire ay sa ko feti fi jiw ko hafe a andale no wala fi o ya bonni mo hakkil ha fe itikero ko wadi joni kala ko ya wadi ko sago kala ko ya wadi wala yude kanko problem ko yoni wadde ko donc ko dewgal ni hare e wawle kono wattane yila sta yalla no muyobe yeto do yalla yitindinde yalla muya ka dibe yalla na yondo ajia maray bawa kono non do mi ande do giggol no hulbini indugol do goddo benda fi mo yidi wallahi sa yidi ya feta yalla dandu go yimbe ya feta kono yo mi wawna ngon goddo wono sagatabe hedibe do debbo o yida gorko mo ala caractère. Osez taper sur la table à un moment donné. C'est-à-dire, puis si wadi, il faut savoir dire stop. Ni woni wo o woni mumunte ko inni wo ko namu ko inni wo ko hi on debbo lutti da time ko inna tan ko latu waltude. Debbo ko ida gorko yo on berne mon den sa wadi dum do ngen habay. Taper sur la table à un moment donné. Na dum be yata valeur gi mondin, be yata caractère gi mondin. Debbo no yidi hulbi majinowo mo mais si majintake ala ko woni won way wone bankare franchement be hebi goddo ko yaasi haray no sappi c'est-à-dire pay kunku yidu jiunkun ha yoli fala ka perdude jiunkun ko dum pay kunku hebi ko faiblesse d'amour hebi no satti ha fe ide jiunkun kanyum kadi dampi mo watti do yi no yurmi ha fe ide Allah tammo gumen ko no musi min sa yino min ko wadi ko gorko ma peniri mi gata gata fetu ko ngabe ya piji din gorko mo yido ha giggol no hulbini yafe itikero giggol wandali decision jettete nder dewga gorko jetta decision wonde giggol ngol foli Ande goto no e Merci de Dajan. Ya tu, fai bene. Pata ko minya ono ça va? Ata ko no adi mit sa. Ça va, sister. Ida jam. Jam to no merci de. Alhamdulillah. Nene bi kawe. Ah, me yuriti kama. Ene ko no wadi fio histoire do. Kami me umpitaki piji din fo. Da ya yimbe na affiché no wowle tun me on ti yala darade ndara ko siva. Me dai ka kamera do minne mi daro mi siva. Mama réseaux sociaux humpitaki ko woni fejjude kon. Wallahi billahi tallahi mi anda fio histoire do si wona no wondo wodirde do ni. Kagali ma en fait mi do yude jona affiché wowle fi mudum. Ali ma sali garo to ka fata ko do mi jento seda mi ko fata ko buri rensegnade nani min tigi mi ar mi hubbini mi propose yimbe andube be yo ar yewta bay do ngandi fanna mame wo laali haray me de iden e jam yoni ame udditi undi are wowlaka ka are inno ton wowlaka donc ko fata ko e renseigné en fait abo mi résumé na ma jiwon me yaw ba fuddi ke wolde nani jiwon hari mo Afrique mo ya s'il te plaît modi makko no France modi makko ye jombo e mo Afrique finance wo 11 000 € addimo be wadi plus de 3 ans mais be jido dali au final jiunku no wo sedi modi makko non no yidimo donc modi jiunku fuɗɗi arde waɗa ɗuma lance flèche ji ka réseaux sociaux hiila quoi ha hewti noon ɗuma on ha hewti tuwa lon tigi on donc modi makko no nde ñande ɓe noddimo ɗo ari o temo añi onni kanko probléme waɗi o jeeji junku yoku ngartu o jaɓali onni mais o ye wowloɓe ɓen ko réseau ji siɓe wowlude mo tori jama on ta yennu mawɓe junku parce que kanko koye hoore jikke ɓe hokkirimo a faami donc voilà ko ɗon ɓe woni maintenant mais jeune jom min komi écoutimo kon wo kanko anda kana ɓe junku o anda ono wo anda ko fi honnu junku yahan junku kadi yewtali ko fi honnu junku wowlali ko fi honnu
Woni tun ko yehi. Oh, yehi. Donc, c'est ça, en fait. Mais il n'y a pas yara tan ni tout. Et en plus, Dieu be jombe tepen, yo be andu si de absekti hara hibe yidi. Mariage ka c'est des hauts et des bas. Voilà, Johnny da wa jetto to de do releo. Ok, mais il a dit on ngari hari kun jangude ka ko ala jangude. No ari wala jangude. Mo gollude mo hein. Mi yide video makko go himo wadi, mi suivi video jonkun hande onni wo kanko. Ko goddo wowlatamo dum hewtatamo parce que mo gollude ko mbudi makko woni nyamude. Dum do mi suivi meli andaka ka video makko mi yi dum no. Ok, donc mo gollude quoi. No mi yiri non ko video makko. Okay. No, do haray ko problème personnel hakkunde mabbe. Woni ton ko jion falaka yewtude ka réseaux sociaux suka on kadi falaka yewtude. Donc andi problème jigono nder ton ko tawata hara ko problème intime. Problème jigono ton tawara andi na fo yidi wullita ko ka réseaux sociaux do. No kanko de ari wulliti. O kanko ani direct wulliti. Modi makko ari interveni jaɓi solon fi wata. Yennayɓe ɓe yennu mawɓe jiwo on parce que o jiwo on o tipa ka yennayɓe ɓe de ku non ko kanko waɗi live ko jiwon kun joƴƴini live ko jiwon kun joƴƴini live gorko makko on ari interveni noon ka yennayɓe ɓen to parce que ɓen noon kadi ɓe waɗi o wiɓe haray yallita ɓe hewtu mawɓe junkun tippa e maɓɓe tippa e mawɓe mum ɓen a faami voilà arayno yimɓe arno ƴay kadi interveni ka fata ko ɗo wano kottirawo jiwon wo nene goto baba goto arno wi wo ko jonguɗo junkun hunnaali aadini par ce que koɓe halduno si junku yeyleɗe porte wo ko yo janggo joni noon giɗa o yehi ça fait 3 ans o janggaali haray woɓɓe kadi ari wi'i ko seliri moodi makko ko sabu ɓiɗɗo ministre jo meɗen to lagine to on noon o yehi o jokkoy donc toutes les sortes no yaltude joni noon so ɓe ari ɓe memmini haala ɓe arali ɓe wolani e yimɓe ɓe gara e wola ko wowli wo min haray version komi ƴettata kon koko jiwo yewti ko eko sagata o yewti ko min eko famille jiwon ma sagata o yewti ko en fait tout cas après ɓeeɗa ko ɓe yewtata ko min nayi goto alano ka couple maɓɓe toon anda version tigi tigi ko aray koko ɓeeɗa ko jiwo yewti ko eko sagata o yewti kono noon kadi si tawi 11 000 € yalti toon ko par ce que goɗɗo e maɓɓe en fait yaltini haala kan sina ɗum ka yaltatama ko kamɓe suffit toon ko 11 000 € waɗi ɓe dépense jiwon o ari leyɗe porto woɓɓe kadi ari wi jiwon mawɓe mum ɓen no mari mbuuɗi haray no landa kadi ko onno mawɓe makko ɓe gaddamawa jannugol France non haray ko ɓay oya gorko on jombima no woodi woɓɓe mawɓe mum no mari mbuuɗi mais si gorko ma on jombima haray ko kanko duwama fawtade naɓa ma quoi parce que avant ɗum ɗon par exemple non avant ɗum ɗon ko par ce que no gasara o fiancama ma ɗum hara ɓe ƴettali on décision tu vois non no wawi kadi wonde halima hay si mbuɗɗi no woodi si hawri nottuji ɗi wona correct ambassade ɗon jonnata siko étude ya tout ça mais déjà est-ce que suka on addimo ɗi wondi déjà 3 ans 3 ans ɗum na balɗe tati noon kadi a faami ɓe wondi 3 ans donc jiwon arali tum dogi foyer makko on a faami dogidi e gorko gon mais den côté kadi minnata fotton fof koye hoore gorko woni par ce que jiwon simo falano fuɗɗitade jande makko nden wonantanomo probléme fuɗɗitago jande makko nden par ce que déjà mi nani nani ɗo inna jiwon no wo yaltude hayɗo acca ɗo modi makko acceptanomo ɗum ɗon donc ça veut dire simo falano fuɗɗitade jande nde leydi porto ɗo déjà simo gollude nini ɗon ɗo wonatano probléme c'est ça a hadi gorkon hunni jiwon hunni par ce que gorkon addimo jiwon jooɗike ɗon donc hande si jiwon fuɗɗitaki jande nden ko fottu jiwon na fottu gorkon ko jiwo woni falno ka fuɗɗitade gorkon no wawno innude no ɓe waɗa si probléme waɗi toon ɓe ñaawa hakkunde famille maɓɓe on a faami donc ɗon noon si seedama miɗo andi si awrino hara ko ɗum ɗo wonno fotton à 100% ɓe wowlayno kadi ka réseaux sociaux ɗo ɓe wowlayno mais gorkon kadi no réagir noon min nayi waɗi ko moƴƴi par ce que wari o inni ɓeyata ɓe yenno mawɓe jiwo en plus Aïcha mi soliñanama ɗon ɓayɓe wowli fi 11 000 € kay kon inni kanko taɓe wowlu fiiɗi mbuuɗi kanko o addiriɗi ɓeygu makko kono ko ɓeygu makko o waɗani koko woni normal kanko ɗum tampinamo
donc wono si fadi joni non abbi kon addi hayoɓe wolu fiɗin ɗo 11 000 euros non ɓe questionnay ɗon c'est on probléme ɗo yalti andi sa addi ɓeygo maga toujours ɓe yaltinay ɗin probléme ji ɗon ɗum ko an dépense ka waɗi ɗum ɗo ko jelu ittuɗa non kono Aisha ko innuɗa ko min kadi lan tawti on point noon jiwnkun sa yi waɗi plus de 3 ans ka dewgal o añano gorko on siko añuɗo gorko o hewtayno tun o yaha wayi hande ɗi divorce ji leydi porto ɗo mawɓe e nder ɗi séparation ji mawɓe no tawa nder ton par ce que wona ɗo ni argo ɗo inna gorko hunnade owla par ce que gorko hunni a haddi ndi déjà o dépensi 11 000 euros fi addugo jiwon na noon fi o addimo kadi woni mo dowa mo contrôle de e oblige mo yo waɗu kanko gorkon ko faala kon mais kamɓe ɓe mara droit argo ɗo inna gorkon hunnali a haddi par ce que mariage maɓɓe wona contrat c'est pour le meilleur et pour le pire wona contrat golle addi jiwon ɗo a faami donc si ɓe ari ɗo ɓe daari ɓe tawi situation no woni différent ɗo wawi wonde hara ɓe wawata hunnude a haddi ndin au début hara no satti ɓe poussa 1 année ɓe poussa 2 années ça dépend financièrement ça dépend de la situation kaydi jiɗin tu vas ɗum no fof no wawi ƴettude temps mais ɓe doano karde ɗo ɓe na gorko hunnali haadi gorko hunni haadi par ce que jiwon ari ɗo o financé jiwon e ar o wondi e jiwon o ñammini jiwon o waɗani jiwon piiji ɗi fof muɗum ta suudu jiwon haade weelano ka mo yiɗi jiwon donc o hunni a haadi ndi min komin nata sawriyara ɓe yiɗindiri mawɓe yoɓe darno o affaire réglo jiwon soit o continua golle makko ɗen soit o janga a faami ɓe darano ɓe moƴƴintira hakkude maɓɓe ɗon ɓe dara si ɓe jiidoto si ɓe yiɗindira kan noon tawi famille maɓɓe no souteni au divorce ɗo ana min mi innayi kadi famille ji maɓɓe ɗi no tawa nder toon ko woni encourage ude séparation wo kadi ko depuis o obteni kaydiji makko ɗi garay changement on fuɗɗi kadi wa ko ɗum waɗi noon mi inni si jiwon joganoki kaydiji mawɓe ɓe aratano ɗo ɓe inna jiwon gorko hunnali a hadi ndi a faami ko ɓay o heeɓi kaydiji ɗi joni ɓe défendude jiwon ɓe défendude jiwon ande ko ɗum woni probléme ji ɗin sukaɓe ɓe yangoto ɓe adda ɗo jiwɓe maɓɓe ɓen ɓe 11 000 euros ɗum na 11 euros wallahi ɗum ko mbuuɗi buy noon fi wonɗo gollude ngo jangol ɗo yango ɗo kono Aisha ayi koko wonde wolde ɗo ko ma chérie ala cerveau de jeune ɓe leçon il ne cherche pas à trouver une solution ayi hande de yewtude fiyo probléme ɗo jango kadi aye goɗɗo no yeno jomboyno adde habbolanto ya fe goɗɗo kan no legani mi faala sista santé beauté si o gayni jonnen hajja sista hulay ok après voilà min gartu e ma sa gayni ɗon no santé beauté ɗo foppu ko ɓe wondi ɗon aɗa jiwon heɓude kaydi ɗon mi sikki probléme fuu suwaɗali ka kaydiji ɗi yalti tun ɓe inniɗo jiwon honno gorko hunnali a haadi ka seke ɓe heeɓi koɓe habbino ko lanni ɓe heeɓi koɓe habbino ko ɓay kaydi ɗo yaltirtani 6 mois et puis nene suka on conseil nomo yo jombu ka maɓɓe toon o wi kanko sali cuttu wo ko ɗo jomba non ça allait rien changer en fait ɗum ɗon change tano on ɗon jiwa kadi sino fannomo dogude leydi porto ɗo dogaynomo he leydi porto ɗo ça veut dire que si mawɓe maɓen conseil mayɗa duwa jaɓude hay son tigi dogima en tout cas hay mawɓe maɓen ɗi ñamko e nder ɗum ɗon ñam ɓuuri hay ɗuɗude a faami goɗɗo mo wawi jombude ka o faalaɗo na ko perde min komi innata suka on si jiwon jaaɓi artude alhamdulillahi a faami yo yaafo mo ɓe wondita si jiwon kadi no mari hakkille yo artu ka modi makko ay si modi makko no yiɗi mo no yiɗanimo yo artu ka modi makko so immike no o jokki faale o jokki kaydi o jokki aduna no gasa o heɓoya dewgal go ka o soñjoto o ninsa ko bonnanno nga dewgal ɗo kadi wallahi a faami par ce que haray o profiti e hoore gorko o heɓi ko faala kon mais kiise goɗɗo go kadi no wawi arde profita e hoore makko sa yi gorko muññike gorko piyatamo gorko yennatamo gorko nonnanaymo kala ko faala ko ɗum woni giggol na faiblesse ko giggol noon gorko sino yiɗuma o muññoto o acca waɗa an ko faale ma on fi wota ɓitto donc gorko ko giggo waɗiri ɗum ɗon na fi o wata ƴettude décision ji no wawi ƴettude décision ji on na jiwa waɗata ɗum ɗo waɗata ɗum ɗo mais c'est parce que mo yiɗi ɓeygu makko o faalaka ɓeygu makko e ɓiɗo jiwon kadi noon si ndaari beauté makko on ndaari kanko faale makko on ñande goo ninsoye par ce que no gasara ko ɗo Allah muyanimo wacci ko Allah muyanimo ɗon kanko o jokki aduna o jokki faale makko on o jokki kaydiji ɗin donc simo mari hakkille si modi makko no yiɗi mo yiɗi seeɗa modi makko yo artuɓe régla probléme
o wontida e modi makko o darano o continuera jandede ma ɗum golle o jiido ɓiɓɓe makko ɓe mbay ɗum ɗo fof koko feƴƴoyta fami famille jiɗin ko ɗon ɗon famille jiwon ko ɗon ɗon ɓe dowa yewtude jiwo maɓɓe on leydi porte ɗo ɓe laafi peji ɗi ɓe laafi leydi porte ɗo jiwo jooɗi ɗo dewgay koye sécurité o woni mais si jiwon accitirama nin o hoɗani hoore makko o waɗi faale makko hara ɓe accani bandi naafino haray noon mo naɓande ɓe to mbuuɗi ko gorko on alano ɓe naɓande ma ɗum hara piiju gono toon no gasara ɓe sikkiti o heɓa dewga ɓuri ɗum ɗon ok donc min haray ko ɗum ɗo min mi yewtata e gorko on yo muñño tout simplement miɗo anndi wala mo muññi kadi ka woni ɗon yo muñño mbuuɗi ko addiri ko jiwon no gasara kadi ko Allah imminimo ko seki ko ange gardien on jiwo ɗon ko Allah imminimo kan yo wonu sabu o jiwo ara leydi porte no gasara kadi noon ko Allah imminirimo yo wonu sabu o jiwo ara leydi porte heɓa ko heɓata kon no gasara Allah ulan ɗo yoɓitiraymo ɗum alijanna ma ɗum goɗɗum ngo ittanamo ande donc woto ɓiɗo ta yimɓe ɓen ɓiɗo fiyiɓe addi goɗɗo no gasara ko ono woni ange gardien maɓɓe ko Allah immini on yo yaltinɓe kaɓe wonno ɗon par ce que hari Allah muyino ɓe aray mais ko ono hikkotono yeeso ko ono wonayno sabu muɗum min ko ɗum min mi yewta sino yo foɗɗu goɗɗum ngo o yaha o jomba ka famille makko o adda jiwa o hettanay hoore makko hakke na ko yaadete lakara leydi porte ɗo sa waɗi goɗɗo ko boni a hettay ko boni sa waɗi goɗɗo ko moƴƴi a hettay ko moƴƴi leydi porte ɗo hakke yaadetake afrique yaadetake ka gabru mum a hettay ɗo hettay ɗo towtaro o profite hoore gorko go kadi aroyay profita e hoore makko profita ko ɗum tout so paye leydi porte ɗo famille makko sino yiɗimo haray yoɓe darno ɓe régla probléme o sino haray min ko min nata ɓe profite e hoore gorkon ɓe profite gentillesse gorkon tout simplement Allah akbar allo hajja allo jonno Kadija komin non ko o ga ka ko Kadija ngoni inde hajja ko Kadija woni wawlal to mi woni seeɗa ali ma jippina on jetta goɗɗo falama jippaɗo ok Kadija si wowlata kimi mi wowla ma sista hulay ɗo ari mo fuɗɗino goɗɗo sista hulay ko parti o mo mi wonno kokkuɗaɗo hade ma mi yejjete koɗa mais non c'est vrai santé beauté a fini de résumé nane na ɗum ko haali ɗo konko gonga ɗani ɗo honno sista hulay innugol lonti ko faiblesse giggol ala ko hulɓini ganna ɗo yewti giggol goɗɗo sa yiɗi si a yiɗi tigi tigi hara a yiɗi tigi tigi an ɓaara alamu a hande a wonka wonɗa lenata hande a yiɗali ka si a yiɗi tigi tigi wallahi a feetay halima tadiri ko a wonay jofojo kala ko on tigi wowli a sikkay sa wowli goɗɗo gara ya barni ni kono ɗani noon woni kadi ɓe yiɗata wodi goɓe yiɗata tigi tigi ɗani noon tuguɗin giggol uddino abbalan ɗo tomi explique nama sista wule ɗani no woodi ɓe yiɗata tigi tigi kono wallahi no woodi kadi woɓɓe si ɓe yiɗi hara ɓe yiɗi tigi tigi hay uttugo hunduko maɓɓe ko wolnama haala hara eɓe huuli sikkay si ɓe wowli hara eɓe bonni jusque a faami joni andi jiwon andi ɗo joni jiwon ɓaako andi o laaɓi posto andi oya no yiɗi mo c'est-à-dire que o waɗi joni wasi tawi hara oya hewtanamo a faami o andi joni oya wonanimo no faalira o tournira ewa valan a faami sa yiɗi ni gorko hinni malgré koko waɗɗo fof so inni o arta yo artu par ce que gorkon no yiɗi mo gorkon no yiɗi mo a faami joni noon so o daari ɗum ɗo koko waɗi ɗo o immiki o yeehi si tawi hakkude gorko kadi hara ko hakkude makko e Allah dépassé ganda arna wolugol tun ka hoori toni simo andi hakkude makko e Allah imo yiɗi oya o immiki e yeehi o trahisimo walla o yoya yeeso kan kadi on mo yeeyi o jokki ɗon huwoye mo ɓuri ko huwi gorkon ko hande fof se yadata lakara ko ɓuri konko ɗo rusete e rusa e ɗosi worɓe gono wawi fansade suguɓe ɓe ɗon wawi fansade ɓe jaɓanama ɗo ɓenna artuna ella arta ko ɓe huwe to filla ɓe acca ɓe heɓinama ɓiɓɓe heewa to e nder suudu si ɓe dampima a wata retrouvade en fait ɗon noon awa so daari o tawi o wata artude yo kamɓe ande joni ko wonno jarreta hara ɓe maray hen on nder ɗon ɓe maray ko waɗɗaɓe kon par ce que on juilero ɗum nasama kala goy buuɗi seeɗa noon kay ko buuɗi buyno accemi yami wulli to ceepon kenen baba yiɗimo ko si gorko yiɗimo ko normal ko moodi makko mais ta gorko moodi makko
boton meta gorko jabuno o ya siforani ni si hawriji o yalta e kelu Sitai ko gonga de, sitai ko gonga pale. ko wowli kon ko gonga gorko goto ta jabu Pase na gorko ngesliga ni ndundong. Sitai ko gonga e nganda. ko fata ko Si haala yanti. si haala yanti hala si hawri fata ko wowli kon jiwo o yaha e kelo yo arta tawta sagata no o jaba dum no hay gorko Kare kanko de o hettike to. Oɗo ko duwaɗo haɓɓede aray ko yo haɓɓuma toon artirano memmo ga o yameno donc giggongol no weli yidede kono hara hida teddini yiduɗo ma on kadi himo teddimma Wonde andi goɗɗo kadi gonga ko wiɗa kon ko yiɗɗa wonde da duwa yaltinde couleur go debbo nganda sobil ma o. Awa no yimɓe ande ko yiɗuɗoma o jombatama Afrique addama leydi Porto nani ko yiɗuɗoma o waɗantama ɗum je suis désolé yiɗuɗoma waɗantama ɗum gañoma raɓatama leyɗe porto few nene porto titi waccanede gotoɓe makko ɓe oɗon ɗo debbo watta o debbo kadi daro huwa mo ɗum ɗo iɗange jam sista Hulay waccanede gotoɓe makko ɓe go yawa jomba o adda o kañum kadi daro waɗa mo ɗiɗo mbuuɗi ɗum ɗo ɗum ɗo wallahi no muusa yi jokkuɗo faale kono wallahi no muusa ɓe jokkuɓe bote mum jokkuɓe faale ko ɓen heɓi ɗum koko lannata gari koko lannata heɓinte ɓiɓɓe donga accitire ni jokkuɓe an andi malheur on dan tout ça ko honɗum sagataɓe ɓen no laaɓi koy wonuɓe yaade Afrique ɓen c'est avec sincérité ɓe woni yaarude ɓe jombago jiwɓe haray ɓe yiɗi ɓe oɗo waɗi si ɓe trahisede ɓe malheur ɓe fottuɓe jomba toon ɓe ɓuttira jiwɓe ɓen ko opportuniste ɓe en fait ko argol ɓe faala na sagataɓe ɓe faala ayi noon awa haali noon ko mbuudi ɗin ɓe yiɗi en fait hiɓe faala change de gurdam maɓɓe nan kono ɓe faalaka wonɗo ɓe changeande gurdam maɓɓe on ɗan sago maɓɓe koyeɗan change kono na kamɓe on ɗo wondata si on addiɓe komɓe wakkilo dow no yurmi ɓe arde goɗɗo aka aéroport ko ɗon seedoto andi ko aéroport trompude worɓe ɓen Hulay andi ko noni trompude worɓe ɓen ɓe yaha ɓe jomba jiwɓe labbaɓe kam meɗen juɓɓe ngara ɗo ɓe jalba ɓuri ko ɓe jalbi kon ɓe sikka wona maɓɓe ala a faami harano e diplôme on gotum ɓe jogaki seke ɓe mara avenir en fait si wona siɓe dartiki ɓe heeɓi golle ɗo ka ɓe yoɓete smique quoi a faami donc sukaɓe ɓen ɓe jombay woni ko ɓuri ɓe ɓe duwa he ɓe juuɓe kanoɓe ko ɓen ɗon duwa ɗon jombude nani ko ɓen ɗon betana ɓarano ɗum andi no kaani si heeɓi moodi catoto ɗon wi min miɗo andi ɗo portojo ko ñande ko wenni lawo ɓeygu makko are ñiiƴe yeeso jogaki iɗon andi porto jombata ko ɗaba porto kañum ɓe ko kaani jombata kamɓe ko kaanuɓe pey kaanu juuɓe kaanuɓe ɓen ɓe yiɗi wallahi epi o inni o moye goto jattatamo on jiwo ɗon quoi no wiide santé bote no kaani jiwo hay ñiiƴaari jogaki ɓe ganda de sista Hulay no min mi labaka min miɗo kaani non wata famali portoɓe ɓen na kanuɗo ma na kanuɗo kamɓe so ɓe yiɗima no wawɗa wono waw kono ruttaɓe yiide debboro ko labbaɗo ha porto giya ngari jombata labaɗo few Afrique ɗo a yiɗataɓe debbo labbaɗo gila ngari fotar no ɓawli no kaani joni non gonno falɗo wiide fi santé non na fi santé beauté on na santé booti hay so kana kono imo sewi ɗandi porto kan yiɗi debbo fanɗo a wayɗo majjinana portoɓe rewɓe gono mari rewɓe laɓaɓe kono portoɓe gono yiɗi debbo fanɗuɗo ɓe yiɗi ka debbo ɓalejo ara ko ɓalejo ara ko ɓawluɗo kiron ara no ɓawli kisno kaani walla araɗa sewi ko ɗum ɓe yiɗi ndala gandi portoɓe boy jombuɓe rewɓe africaine pulɓe tigi kono c'est des belles femmes c'est très très belles femmes bien sûr aɗa no woɗi kono ko ɓuri ɗuɗde kon ko ɗum ɗan ɓuri ɗuɗude jooɗi acceɓe ƴawɓe ɗo yewta ko zimi allo Ibrahima minete mi windu tun ɗum ɗon yafoto kon ɗum winduɗon ɗo ko Zemad Zemad ça veut dire quoi no hayse natal fi no naten fi ko fisaɓe capture no na fi watta goɗɗo captiran andi onon ɗo fof miɗo heɗo maale ariɗoɓe peejante na ɗo arɗa ka yewtoton fop la andi goy on tigi neɓal ko na TikTok haray goto e mon abonaki am mais c'est pas là le problème min komi faala yewtoɗo nder komi woni kon ɗo komi yi e nder komi ƴenti hakkille ɗen ɗo beru min komi faami kon haray silan yewtude haray kadi mi yewtiraɗo fii sengo goɗɗo haray na yo goɗɗo yi hoore mum nder ton seytina
Ara ko mon yewtude ko ide ango. So yi bay no mi jentori no bilan fuddi on jentade mi nani bus bay hari mi tawon e yewtere mi andano 6 on kono jenta ko non ko nebi kon jonni lan 6 on ko honno 6 on woniri. Okay. Haray premièrement o yahi o yi jiwon ini mo fala mo jiwon no fala fe don say jiwon yali ella habe jombindiri habe hewti France do. No gasa buye men ko do woni langandi jajang o ini lan ko maroko woni enderi yewtreji makko buyi jajang halima. Okay. Min no mi yiri piji din non busino wodi ko be porfitu ndaru go si goɗɗo ƴettaɓe addaɓe si on tigi yahi ɓe andi ko ɗo woni e hakkille maɓɓe surtout enen fulɓe ɓen ɓaymo be sagu mum si jombi wonda e ɓeygu mum ɗum noon si tawi on tigi o yahonimo faalaɓe ɓe ndarata si tawi woni mo labama mo kani on sayi ɗon ɓe ala ɗum ɗon kamɓe intérêt maɓɓe on koyo on tigi so on tigi jombiɓe koyo adduɓe so on tigi addiɓe woni ɓay e nder yewtere ko yewta ɗo kon komi nani kon wondema ɓe wondi 3 ans e nder 3 ans haraka kammen lagines an debbo a wondi e moodi ma 3 ans a heɓali ɓiɗɗo hara hayso ko mawɓe maɓe ɓe interrogima ɓe landikama ko fi on ko kori jang ko gorko ma woni sella ka ko num waɗi e nder 3 ans to hara ko premiére fois ɗon 3 ans par ce que woɓɓe no woodi ɗo ɓe fottude woɓɓe ɗo haraka ka laawol ɗuma ɗo ɓe rewi ɓe naati ɗo ɓe fotta ɗo tawa ko si ɓe heɓi ɓiɗɗo si ɓe heɓa kaydi joni noon ɓay kanko ko ardi ɗon ko jombaɗo moodi makko walla imo heɓa kaydi imo jomba karay no woodi ko honɗum waɗi ko gorko woni wawata ɓay si tawi a jombi premiére chose ko fiyon wondu heɓi ɗon ɓiɓɓe ndaaron si tawi woni on waaway golludude kadi wallindiron fiyo ɓiɓɓe mon ɓe heɓu nafa wondigal mongal e hoore weldigal ko ɗum ɗon mi tañƴini haray ko ɗum ɗon woni fi jombigal sina ɗum si tawi woni hara ko fi fottugol tum mo be haray no anndi ko on to yaharta ko on no yarirta kono ɓay haray si tawi woni hewti hara ko fi mawɓe ɓe fof tawe ko ɗum ɗon waɗi si waɗirte fi affaire jombigal sina ɗum haray mo be naka ɓe ngu no gasa fuɗɗorta ma haray naka modi mum fuɗɗorta e wono wiyete kadi gorko on acci debbo on o yalti o yahi o jaatoyke o arti wono onno ko fata ko yewtiri ɗo min no fata ko yewtiri ɗon ko idée makko de kono min on noon min mi settali on noon idée wigol ko gorko on woni faible gorko on souteni fi jombugol en anda ko jelu Ata. Gorko on souteni fi addugol mo en anda ko jelu allo an a gorko ida wawi jombude ɓeygu ma accamo yalta yaw yiwa worɓe janamɓe haraɗa yiɗi mo artata sustawtude hunduko ma ko wolana accami gayna yewtude mi ala accude ɗo komin laamiɗo komin laamiɗo ko question mi woma e misalaki joni noon ko question mi pose ma feƴƴa miɗo jaɓi ko idée an on mi woni jonnude ko idée ma joni noon e nder idée ma a jaɓa idée an on ɗo sina ɗum mi jippinama Halima habbi ɓay ko gorko habbi pose mo question mon frère ko question noon moye pose de wo nayo mi pose mo question si o pose take question mo jippo na ɗum no mi wima de jaja na ɗum no mi wi awa jabolan joni no minni ansi ko ansi ko par ce que ay ni a gaynali idée on sa pose lan question hara mi gaynali a andata kon to mi fokkutuno a pose lan oui oh ici c'est mon territoire joni si tawi a wona ko fata ko yewti kon mi posima question min ni ansi ko an acca ɓeygu ma yayi oya worɓe janamɓe ka yaasi warta ka suudu ma ron ka awditude hunduko ma ko yeytoɗamo ko ɗum mi posema question ittumi tuma joni habboɗen o gayna no gasa en faamoya e suite ton vas-y monsieur madde may ittu micro ma ko bloqué ko yewtamen ko noni dewga tigi kono ne responsabilité gorko je madde micro ma no bloqué to mi ɗuma débloque joni e jippo arto en ok miɗo wawi yewtude kanengo
donc min ande buyno ɗo ɓe annda ko no woni dewga ɓe sikkude dewga ko jombugo tun naada commando ɓeygu mum ɓe sikkude ko ɗum ɗon tun responsabilité go ala ɓaawo ton no an taw ko no yirta ɓeygu ma no yaa yi'oya yiidoya e worɓe ka yaasi tellement ke hiɗa yiɗi mo hari mo jogi preuve ji ɗi est ce que gorko har ɗo mari preuve ji ɗi ɓeygu makko no wonde worɓe ka yaasi alay mo mari preuve mo jogi waɗi siko yalti ɓe wooli e ko kanko inni o ɓeygu makkari wono trompude mo non ko intervention ji yimɓe ɓe voilà ko fata ko ari yewti a faami kanko o inni debbo on seki o inni gorko on kanko himo tawa vas-y ok on accake ami gayna yi on kam woni yaade ɗon non jonno lan e lande mon ɗen haray no welan lan fi jaabago si tawi mi gayni on andi si tawi woni ko waɗi kon foppo ha o addi debbo on ɗo on anda hakkude maɓɓe e famille on e gurdam maɓɓe ɗen kanko o ndaara koko ɗumani sutoni fof o ndaara o inna ɓay debbo no yaltude so arti en anda awa joni e nder ko fata ko wi kon de ɓay min ko nanande ko oya yewti komi woni yewtude na wigo ko yewti kon ko fenande ma ko gonga ko estimation ko yewti komi woni yewtude min naal ko non woniri o ndaara ko woni ɗum annade kon toujours on andi si giggol no woodi hino metti fi surtout noon kadi sa waɗi goɗɗum ɓaawo mum o inna joni yo habbo no gasa sanza no gasa kanko hari mo yewtude mawɓe so yii o inni mawɓe ɓen tawaka ça veut dire haray no woodi ko yewti mawɓe yewti mo debbo on himo yiɗi debbo on miɗo jaɓi en fo e inna haray no woni faible joni noon si tawi woni debbo on artino debbo no yirɗo no yaltiri ɗo ni o waynaki si tawno fewndo on say kadi o wino debbo on ko honto wonɗa iwde debbo no ɗaɓɓude num haray preuve law joni noon o jaɓali jonude debbo on preuve ko ɗum waɗi si debbo on yalti o ronki andude ko no yaltini debbo on kañum kadi kanko atti wadde wo vidéo e nder ko mekuti kon fof kono o wowlali ko saabu honno yaltinimo ko hay o wowla woɓɓe no wiide wo ko gorko on woni o ka nder suudu sofa ka nder suudu waɗirani mo dowa wadde comme ko gorko koni kono hino metti fii e gurdan en fof en andi no gasa woɓɓe men jombino woɓɓe men no gasa jombama no faalirano hino ɗon woɓɓe kadi tawi heeɓi ko tawata faalaka hara ala ton ok min e hakkille an si tawi woni han o yahi o landike debbo mo faale makko on debbo on absettimo ko ɓay haray himo yiɗi debbo on so landi kanko e hakkille makko ko debbo on no yiɗimo kan kadi ko ɗum waɗi si debbo on absetti ko ɗum waɗi so jombi mo andi to noon no woodi woɓɓe kañum kadi si ɓe jombi hay si ɓe faala kadude ɓeygu maɓɓe ittandema ñande ɓe jombi noppi maɓɓe ɓuttata ɓernde maɓɓe ɓuttata hunduko maɓɓe deƴƴata famille on ka maɓɓe hay ɓe yii debbo maɓɓe on mo ɓe jombi on ino yewtida e goɗɗo go hayso ko landiɗo fi laawol ko noddugol mo inna himo wonde e goɗɗo go famille makko on kanko debbo on kañum kay toujours no wiya kañum a jombi oɗo mais okkiralma oɗo fiya accumo ɗo hay si tawi na faale makko addugol debbo on saayi ɗon o tawa hayso koyo ñawlo wakkilo to addugol ɓeygu makko takko makko ko ɗum non woni waɗitagol pression joni no ino metti fi andi fi famille enen ɗo fof yo mari famille dambami hiwrike mama chéri no bobo miɗo windude kono commentaire ji ɗi ngala ƴettude acci hakkide vas-y andi ko ɗum woni waɗitagol pression frère miɗo jaɓi kono andi hino ko probléme on ka woni si tawi a wontidali e famille ma on woɓɓe no wiide ɗo o jentitaki mawɓe makko ɓen yo rentude haala kan o jentitaki mawɓe makko ɓen ko mawɗo ma ƴakkantama ko haaɗi tuttanama en fof yen jaɓi kono so ndaari kadi no woodi mawɓe bus ko sabu ɓe weldi e mawɗo on jiwoɗo na andugol jikko jiwo on ma na andugol jikku gorko on ɓe okkirtamo on gorko ma ɓe okkirtamo on jiwo ko sabu hakkunde maɓɓe kamɓe ɓe weldi no gasa on fof on yii ɗum ɗon ma on nani
I mean la jento surtout jajan santé beauté do o no gasa o tepika goy mahara mon mo frère o gayni kono hande yewtere nde yewtinden do yewtereji buymi do wowi yidemo himo woni contraire kono nde yewtere do mo yewti yewtere tigi tigon nde weltini la e bernde Taba sammina mo kadoji ni. way non non problème ala mais faut ko france do mi woni no gasa mi wawa ha yidude Non ko TikTok do. ka tiktok do mi abonake makko onon do fo ko anda e mi aboni e jajam do wowi jentade koyne wallindirta go mi salaki aray no woda on jarama mi fala yo régime mi fala yo régime ɗon acciron ni ok problème ala régime aray ko yete ko affaire wondigal we laafi woɓɓe no woodi surtout woɓɓe jombata ɗo woɓɓe ko afrique jombata kono jombugal ngal ni buse mum ko dédouañede faalete si goɗɗo nawiri ɗo aray ko haa ɗon aray miɗo waawi tippade ma miɗo waawi wonde ɗo mi jentito onon kadi ideji mon merci Misi mi fami seeɗa ko gorko on yewti kon mi sikki o frère jo meɗen ɗo mi sikki o faala innude si jiwo yaltayno haylo ka yaasi waɗa faale mum on gorko wowlali hay e fus ko fi wota jiwon heɓa preuve e gorko no gasara mo ɗaɓɓude noon preuve contre gorko on no ɓe seedira impiji ɗon fof mais malheureusement o heɓal deuxièmement o ari o yaltini affaire on ko kanko tigi ari waɗi vidéo ji yaltini affaire on ka réseaux sociaux no gasara kadi ɗum ɗo fof muɗum hara ko preuve ji o wonno ɗaɓɓude hoore gorko on o heɓali fino ɓe seydira par ce que mi sikki aray ko ɗo groupement familial gorko on addiri jiwo leydi porto ɗo So addirimo regroupement o landintamo kaydi. ko 11 000 € yoɓa a waɗi kodi wona wolede fi mum ni mi awa jiwon landi kaydire makko ndi feere ka O landi feere. Asilo. jiwon landi kaydire makko donc kanko ça veut dire jiwon o dépense jiwon ha o ƴettu charge jiwon ila jiwon iwila guine ha hewti ɗo o ƴetti charge makko ha kaydiji jiwon yalti quoi parce que premier carton si yalti deuxième kadi a renouvelay tu vois ɗum ɗo fof muɗum donc mais bon après je sais pas personnellement mais comme innata tun si hawri hara personnellement yiɓe wonno vie de couple gorko no muññi ɗum ɗo fof debbon kadi no muññi donc personnellement min komi innata na añendirɓe tigi tigi jombindiri ko yiɗindirɓe mais no wawi wonde no hara probléme woni hakkude maɓɓe ko empêche ɓe heɓugo ɓiɗɗo ma ɗum hara gorko wawata heɓude ɓiɗɗo ma ɗum jiwo wawata heɓude ɓiɗɗo a faami hara pose on probléme ɗon kadi na forcément hara joni no ƴettude contraception ma ɗum hara o falaka ɓiɗɗo quoi na en yewtu piiji ɗin kadi ɗi en anda fi muɗum quoi en fait tu vois mais kadi ɓe hara ko ƴettude kadi lekki fi taw heɓu pendant 3 ans andiɗo jiwɓe ɓen si ɓe wona prête jiidi ndi ɗum ɗon ɓe ƴetta yo contraception fi wota ɓe heɓu Ɗum hara ɓe famodire modi maɓɓe ranayi ɓe suudu. non no gasara noon mo famodire e gorko mbay ɓe yewtali ɓuuri ɗum Fakki alɓe miwro oɗo damba kono no wawi ma chérie ɗa. Sawa ma chérie, donc e jam ɗo Jam to no bobo. imo ja yettude Allah. gasara ɓe famodire on point ɗon tu vois si gorko jaɓali wolde jiwon jaɓali wolde sikki no woodi Ayi Aisha, ayi ko wowɗa ɗon noon ko gorko jaɓali wolde ko waddi ɓe. Jiwon jaɓali wolde ko enen tu woni wolde. En fait, il y a quelque chose qui n'est pas clair. c'est que minen ɗo si tawi a di temmere ma nden ɗo c'est que a jaɓali men lotane nde wawata e sellude ɓe mankirɓe débat ko ɓe mankirɓe Min kala wawi jonnude ɗo seeɗa. Alima kene wonɓe ɗo ɓen ɗo wowlay ko ɓe andi e ko ɓe anda ɗo woni wowlay ko andi e ko anda vas-y Damba Ça va ma chérie, langue jam. Ok, min ni andi ɗum ɗo no metti sifagol parce que jiyo yalta gorko yaltali inni jiyon no ƴetti lekki ko ɗum haɗi yo heɓa. Attends. Jiyon kadi yaltali haali fi lekki en fait je me demande ko wonno ɓeɓen ta wowli. Je me demande en fait ɗiri ɗum ɗon honno oyano ƴettude lekki ɗum ɗon taw ko parce que probléme occatami ala billahi nadeuse kadi ɓe woni e muɗum probléme Awa kubo micro ma a famodira e patron o. famodiron ton wala jaɓu appeti amen on nini appeti amen on no udditi ɓe gandi Ɗon damba mi kirɗinana ɓe ɗo ha bobo jaɓay. joni noon e honno wiyantelam ɗum ɗon andi enen kadi noon probléme goto hiɗen mari si woni tun probléme waɗi tawi ko temo jingal nden on
hande kadi mo kala accitay ton ko faala ko wolde wowla alors que ɗum ɗon kadi c'est pas normal on andi gorko yaltal ɗo inni ɓeygu mum no ƴetti compromis ko ɗum haadi yo heɓa anden kadi o jeedi na fi o probléme ɗo waɗi hakkude maɓɓe no woodi jombodirɓe ɗo aray ɓe wondi hara tout va bien hakkundeji maɓɓe ho e ba ko wondi kon e foyeji ɗin fof mi ara o tigi heɓali ça veut pas dire que ɓayo heɓali ɓe seedi hara jiwkonko e lekki ƴetti o yii ɗum ɗon kadi yimɓe ɓen andi kay ɗo e fowɗe yewtude haala no weli kono sa wowli kadi goɗɗo ko tawata kadi o wonda haray ɗum ɗon kadi no ɗon tu vois donc ɓe wi kadi wo suka on hino ɓutti mi anda kaji on no ɓutti goɗɗo hiɗa ɓuttanalan ɗo an halima tawata an sa ari ka réseau ɗo o yimɓe ɓe yiyata konko tema o ma anduɓe ma ɓen ka vrai vie ka quartier ma ɓe sikka eɗa ɓutti kono min miɗo andi miɗo e dewgal ko wawma sifade anda siɗa ɓutti ma siɗa wuli wo ko wondiɗɗo ma on ka nder suudu a faami ko wondiɗɗo ma worɓe gono woodi hara ka yaasi hakkude yalla hayɓe wolta kono ka nder suudu hara billahi hara yiɓe mari principe hara yiɓe mari côté noir maɓɓe on côté sombre on rewɓen kadi wano noon ko anduma wo komo wonduɗa e nder suudu et puis ko feƴƴata kon e katmiyo ko onon ɗiɗo son toñidirali ko onon tu wawata andude ko feƴƴata ɗon ko goɗɗo wawata andude sina kadi noon hara komo sikani ɗon a faami jiwnkon ko dewgal ni na bandiyagal woni hakkunde maɓɓe enen ko tori ɗen Allah si tawi arsikeji maɓɓe no luttidi koyo gorko on wawa muñagol jonku wawa muñagol ɓe yiitida a faami ko ɗum ɗon par ce que ko dewgal ni ko woni kadi na yen darutu goɗɗo addama leyɗe porto ɗo wallahi billahi mi haalnayon kay hunde wotere debbo goto ka tawata himo yiɗa himo yurmina himo ɓuttini wallahi na fo iwata ɗon par ce que sa iwi ɗon kay ko ɓuttuɗa ɓoyta a faami mi innali noon ko mi hala haalde côté gorko ma ko seke ko en général mi woni haalude a faami sina hara condition hara fi gorko o welatama bien sûr jiwan no habbino kaydi kono kay si tawi kadi hara o faalano ka zen jom few ɓayna haray ko ɗe balɗe ɗo hendi kaydir makko min hara o hendino ke min sikka o joɗotono kadi o perda ɗi 4 ans ji ɗo par ce que lan hande jiwa so yiɗa gorko ko billahi wallahi hay ondata e ma hay segonde ɗe yiwde na woɓɓe si ari ko ha kayre port ɗon hara ɓe waynodiri hay so habbotono ha o heɓa kaydiri makko ndi mais ƴetti tan hakkundeji maɓɓe donc si piiji ɗi waɗi te ndaaru tun koti émotion o wano wonɓe ɓen innude jiwnkon ko lekki ƴetti par ce que min siko gorko on arnoɗo joni inni jiɓɓeygu makko no ƴettude lekki hay no wawagoy hay ɗum hara o toño ɓay kan si hawre waɗi a ɗaɓɓay gonga o tigi ɗaɓɓay gonga goto jaɓata yan seke jasinede ko hara jasere nden toñe ɗen koye mum iwri mais hande joni hara ko gorko o yaltuno ɗo inni en ɓeygu makko no ƴettude lekki e waɗa no jiɓiliɓi est ce que jiwnkon na ɗum woni wadde mais gorko wowlali ɗum jiw wowlali ɗum mi anda tum ko honto yimɓe ɓen non wona wolede kon fof yimɓe ɓen ko supposition ji woni wadde amin mi nanirali gorko on hay fuy jiwon kadi voilà min kadi mi nanirali gorko on min kadi dow ɓer komi jentiɗa ko ɓe landi tum si tawi mo wowi piide ɓeygu makko ɓe landi simo wowi piide ɓeygu makko o inni wo a wonduɓe wo wonde no ɗum anno ɗum ɗon déjà sa jentike a anday ɗum ɗon hawre nden no wowi wadde towa comme guerewoy sa écoutino haaliri no wono kadi worɓe innayɓe ɓen goɗɗo piyatake leyɗe porto ɗo sa piyiɗo debbo himo yaade wullito koni ono woodi rewɓe faccinteɓe ɗo ha ɓe facca ɓe ala wullito yaade ɓe fanka buɗe donc ta yimɓe ɓe yiw no sendi en fait wota yimɓe ɓe yiw fi woɓɓe kono yaade wullito no woodi wonaɓe buynede ɗo waalo tallo ton en fait deƴƴa ton kadi moƴƴintine ton hara ɓe ala yaade ɓe wullito na yen ƴettu tum piiji ɗin côté négatif on tum enen ko onno marɗen ko wiyen jiwnkon yo Allah wallumo si tawi ko nafata no hakkude maɓɓe par ce que yimɓe kay koko wondanta koko nafata gasa enen ɗo hara buye me waɗino relaxion ji goo yalti e mum ma ɗum no e mum hara ndaaru tawɗa franchement ɗum ɗo par ce que relaxion ji gono ton kadi a ndaaray tawa ɗum ɗo na ko aboutisata tu vois décida innata mi perdu tan am Allah taw hara na ɗum ɗon jiwnko yi nder ton tu vois donc ko honɗo jiwnko watta yo gero moƴƴintina e muudi makko de ɗon taw koyo paykum si tawi tun himo andi na sonjamo supportota ko ala longo woni ton yo artu si tawi noon ko sonjamo wawata sibisude toute sa vie ɗon kadi haray ko destin makko on ni allahu alam kanko desidata ɗon merci merci beaucoup
kono habe mi kirdina nan do goɗɗum lan suivi jeune jogo no jombine baali kono mo he jalle be ngu makko kankadi ne kono non kanko na afrique o jombi o addi fami jiwon inni mo koya wakkilo non redina jiwon henya ondi be kono mi redinirta wala jabude me yiida mi etika yo mi hendo mi redina he kan hala o sagata kirdilan mi ken hami wulli hakkunde alla mi tawi jaka hay be redin hay sagata be ala hettude gebe mum mais c'est pour vous dire si jiwo faala kama e hore ma o jonnata donc kan hay hore ma o jonnata o yurmetake makadi sa o yurmetake no mi tawi no yuru mariage ko gono yuru ulay mi ayi leydi portugal c'est que yimɓe ɓen ko ɓe heɓata ɗo ko ɓe heɓata ɗum afrique a faami liberté mo ɓe heɓata ɗo on matériel faale ko ɓe heɓata ɗo ko ɓe heɓata ɗum afrique ko ɗum woni ɓe puusude divorce go par ce que si ɓe ari ɗo déjà ko feƴƴata kon afrique ɓe jaɓata ɗum feƴƴa leydi porto ɗo ɓe jaɓata ɗo yiɓe mari liberté total wurango hoore maɓɓe golla fawto hoore maɓɓe waɗana hoore maɓɓe piji ɗi jeena e sappo hara habboraki gorko goɗɗum ko ɗum waɗi dewle ɗen ɗo ɗe compta vraiment dewle men ɗen fayda naafo mais dewle buyno ɗo hande kadi ɗe mara valeur ɗe compta woɓɓe no jooɗi hara ko dewga sunna e farilla mais a innay ko kamɓe kope maɓɓe wondi koko ɓe faala wadde konko ɗum ɓe waɗata par ce que teddunga ala ɓe jooɗola non ça ne sert à rien yowtigi wondo mais na kamɓe woni desude ko mawɓe maɓɓe ɓe woni acceptude ɗin piiji ɗon et puis faale on kadi no toon le probléme hande ko faale jokka na jikke wona amour ko faale jokka le probléme kono yimɓe ɓen arira leydi porto et puis sukaɓe jooɗiɓe ɓen ɗo ɓe jombata juuɓe jooɗiɓe ɓen ɗo par ce que betiji ɗi juuɓe jooɗiɓe ga ɓe jaɓata joni noon juuɓe jooɗiɓe ɓen afrique kamɓe kadi ɓe utilisa sukaɓe jooɗiɓe ɓen leydi porto ɓe manipulaɓe ɓe faminkinoyi ɓe neyiɗo ɓuri ɓe kamɓe ala ha ɓe jombaɓe ɓe addaɓe ndaɗo ɓe juuɓe wonɓe warude modi mum fof na juuɓe tiggiɓe mo yiɓe juuɓe neyiɗo ɓuri ɓe ala ka e ko a wona wasi sukaɓe wonɓe gaaɓen innugol hara ko bétise ji jiwɓe wonɓe gaaɓen ɓe innay woni ɓe ga no mari bétise tawa noon ɓe addata ɓen no ɓuri marde bétise par ce que sukaɓe buyɗo kadi si tawi ko ɗo fottuɗon ko on ɗum ɓe wiyata ɓe innamiɗo jombude ma si tawi allah muyi e wawa wondude ok si e wawali wondude o moye mi dépense a ɗum no naata e dewgal ko noon formirte harayɓe bonni feccere dewgal ngal déjà o tigi watta effort par ce que sa inni la jombude kaari mi dépense ali buyna mi ngaddimo si moƴƴali est ce que déjà a ndaara e côté ko tawata kon a finance ali buy est ce que a kipayi yo moƴƴu faydu a watta effort si fuɗɗi baskilude seeɗa ni kon ɗum nanta e ɓe wiya asimi mbari ndaar ɗo mo jomba si tawi woni o wawi famodirde awa so wawali famodirde mo kala seeka ɗum no naata e dewgal min mi sikki ɓe huuli en fait ko niveau de vie juuɓe ɓe leyde porto ko on niveau de vie ɓe huuli min ko noon mi woni ƴetti non goɗɗo go ƴawno ɗo nane goynni o mawɓe ɓen wontirɓe leyɗe porto ɓen ɓe jaɓata okkude ɓiɓɓe maɓɓe ɓen gorko mo ala kaydi ko ɗum tout le temps so ari ɓe lamdotoma siɗa mari kaydi so ala kaydi ɓe hokkatama ɗum ɗon la gandi buy kono halima wona worɓe ɓen ɗo fof woni ala kaydi goye woɓɓe no mari kaydi mais ko honɗum woni probléme on jiwɓe ɓen kay si woni ha ɓe yangi keɓe heeɓi kaydi buyno toon ɓe ndaaray kamɓe kadi kaɓe yahata ɗum ko fi honɗum par ce que min des fois je me demande worɓe ɓe ala kaydi ɓen e jiwɓe ɓe ala kaydi ɓen hatta ɓe jombidira ɓe yangoɗa ɓe ndaarano walla wallira ɓe harana innugol tun ko beesiɗa mari kaydi ma beesilan mari kaydi par ce que a ala kaydi mi ala kaydi ɗe wawi batodugol comme boye men mari ko inna goɗɗo ko ɗum ɗo ma ko ɗum ɗo mais woɓɓe gono toon kadi ɓe inna kamɓe kay ɓe ala jombude mo ala kaydi ɓen kamɓe kay si ɓe ɓi kaydiri maɓɓe ni ɓe inna kamɓe kay ɓe jombidirta e mo ala kaydi hino probléme o ɗum woni probléme on ɓe faaletake jombude jiwo mo ɓe fotidata taxis ça veut dire ɓe faaletake jombude jiwo ɓurowo ɓe heɓowo golle ɓura ɓe heɓowo salaire ɓura ɓe ɓe falaka seke yoɓe fotuka nder suudu sagu maɓɓe ɓe wawa fotude ɓay debbo e gorko allah fonna fotata non mais ande siɗa gollude debbo no gollude gorko no gollude ɗo wawi heɓude même salaire smic ɗo ko c'est le même salaire smic on mais wallahi ɗo wawi heɓude même salaire mais si tawi debbo on de ko dewgal faala kañum gorkon ko dewgal faala wallahi debbo portamudi mum fi ɓayno ɓuuri salaire worɓe gono toon ɓe innayi rewɓe maɓɓe ɓen gollata ko fi honɗum ɓe empêchata rewɓe maɓɓe ɓe gollu alors que iɗa e leydi ka heɓata droit gollugo hunnana hoore ma piwoye tosokoy koye hunnana famille ma on hara a tampinali gorko on a sonjali gorko on
ɓayda andi gorko o de fawtoto suudu facture ji ɗi loyi ayi Aisha ɗono toon ɓe jaɓata fotude kamɓe rewɓe Aisha ayi damba ko wowli ɗo kon il y a un point où les jeunes ne touchent pas un point no wowlatake et pourtant c'est une réalité ayi marɓe kaydi ɓen ɗo leyde porte jeune ɓe ɓen kara hamɓe jaɓirta jombude joomo ala situation ɓe jombata hay kele ɓe kellota ko mana noon fifere ndew ɗum noon ko nokkeli ɗi ɗi noon sukaɓe ɓe jaɓata jombude ɓe jaɓata wiyonomi haalamma ayi komi wonɗo en 2012 har miɗo e nder sukkal min déjà harlan décide komi iwata guine téléyaje mi waɗi croix rouge ko billahi wallahi Aisha mi ari ɗo mi naati e procédure kaydi mi fuɗɗi kaydiji anin e tum ay bay goy ko nano falama mi annay be tungan tele ya jeden franchement c'est bon be ardana ma dewgal be ardi dewgal anangi horema du moment où a inni tanke on hewtali mawbe ma be mawbe mabbe ben c'est-à-dire haray tu prends pas les choses au sérieux ko dom be traina ma min mi hebi ko traini lam bay tun hari jakami ala kaydi hadima hakkunde ni alla sagata be marbe kaydi ben ko don traini lan goddo men haldi do min jommindira uri anna o jabali nyande wo place na lang argument minni problème ala alla wadi mi hebi kaydi ay mi hebi kaydi minni mo mi hebade kaydi dargol position makko o yurmini don ha o yurmini minni a jonnon ko honno fi humugol dewgal mengal andi c'est toujours pour lui tester onni lanno nenando yey ko village kawanno nawni mi wawata jombude kawandi kali joni ko be tun taw kawandi famille on fo ko kawa woni ton minni minni ok minni alhamdulillahi rabbil alamin minni awari ko innu golma mi hebi kaydi non min nalima de nationalité kono kaydi ndi mi hebindi min e marɗo nationalité meɗen fotani en ce moment parce que ko 10 ans renouvelable sans condition a faami donc ay mi haalanimo ɗum non tout de suite to change position joni mi ara yiide ndaare gonno humirten dewgal ngal halima mi ndaare mi tawi oɗo simi jommindiri e oɗo yaltoyta en fait ayiyay tun ardowo matérialiste yagal ngal anda ayiyay arduɗo yiɗugol ma marɗa goɗɗum a ala goɗɗum o ƴettete on ɗon o waway luttudude kaydi ko mi fanki ɗon buɗe mi jokki haaju on jeune jogo yilan inni no faala modiyan ɗo min yiide onni mo faalaɗan nyande wetay pera an on min kadi mi noddi oya mi yewti minni mo haɗa andi konno minni mo lan humanede dewgal e dimanche wo honno e dimanche minni wo dimanche ɗo wo nono mo ƴettuɗo to makko ara mi yiida minni min ko feƴƴata bonnantala ala ka yiidane lanni c'est fini en fait il faut savoir clôturer si on ari ɗon joni faalaɗo ma jombude noddima maari tawdi o naw bonnanima haraw moƴƴinananoma non ko ɗum waɗi jiwɓe ɓe yo wawi ƴettude décision ji mum yoɓe andu ko ɓe faala si a andi ko faalaɗa billahi a tampata ta andi ko faalaɗa a tampata mais si o woni calculoɓe ko si goɗɗum no woodi si goɗɗum ala anñe on on luttidoyta jaɓama goɗɗo ne exemple o jombama yaade ko dewle mum goɗɗum no wawi heɓade goɗɗum no wawi lannude noon tigi no wawi to wawi andude ɗin ɗon o wonay ko dewgal mum sans problème sans problème ale sista hulay wona heɓugol gorko marɗo mbuuɗi ɓuri o mondo mo wonɗen ɗo mondo fekka ɗo fenande ko kala fenanta ɗo goɗɗo hande ko heɓugol neɗɗo hara ko yiɗuɗoma avec sincérité hande ko ɗum metti heɓude ka aduna par ce que fi honno innowo no yiɗuma e yiɗuɗoma ɗum wona gotum hande sa heɓi neɗɗo yiɗuɗoma billahi min tagaɗo haraɗa yiɗilan en toute sincérité hara ala fus ko billahi wallahi no ɓurani la yiɗɗo la marɗo waɗalan biyen juste un petit temps hara ko juste tan billahi harana ko continuata parce que si goɗɗo yiɗima no wawɗa wo yiɗete no wonirɗa wo yiɗete ande ko giɗgol minnuma sincérité metti heɓugol wona mbuuɗi de metti heɓude mbuuɗi hiɗa ɗaɓɓa heɓa miɗo heɓa a faami kono heɓugol neɗɗo jiwɓen kay min ko minnataɓe si tawi on ala kaydi jombilireɓe ala par ce que jiwɓe buyno ɗo kadi sista Wulaima to hiɓe mari kaydi moi je connais des cas comme ça aussi hiɓe mari kaydi hiɓe jombidiri noon kadi e worɓe ɓe ala kaydi a faami hiɓe daari noon kadi kote ko tawi ko worɓe ɓen ala kaydi
worɓe ɓen hara mi anda woɓɓe siko suume tani ko fii ɓay ala kaydi ma ɗum si tawi ko ɓay tun no faalayo dewgal ngal moƴƴu a faami rewɓe ɓen kadi no piyetinude ɓen ɗo yawoɓe ɗum ɗo inkaji kadi no woodi en plus de ça juɓɓe yo accu ɗum ɗon kadi par ce que sina ɗum gorko kadi wallahi fewndo ka o ala ɗon a piyetinimo a waɗi piiji gono ton ko billahi ñande o heeɓi kaydiri ndi wo hakkunden e Allah o dogete sikka ko o dogirma ko fii ɓay hara o hiɗama hara ko o dogirma ko piiji ɗi waɗaynoɗamo ɗi ɗinkaji ɗon kadi no woodi o tigi heɓa kaydi ɓe inna gorko on dogi gorko on dogalima de fii ɓay heeɓi kaydi ɓay o heeɓi tun kaydi seke ko o dogirma kadi yawre nden no toon jiwɓe goo kay sino mari kaydi no koteji ɗin fof goy jiwɓe goo no toon kamɓe kadi si ɓe oya harima bloqué o buba ɗo merci jiwɓe goo kay no toon si ɓe mari kaydi kadi ko ala kaydi gorko on fofata ɗum ɗon kadi no toon gorko on fofata jonno gorko on kay ñande heɓi liberté on seeɗa wo billahi o seeka yo accama ɗon andi damba ko wowɗa ɗo kon pour tout résumé yo Allah hawrendingol e hulowo Allah marɗo jikke yiɗuɗo yiɗani o c'est tout si on kalima yiɗimo fuɗɗuma ɓen ka ɓeɓera gorko on ko black yaata golla wala kaydi kono wallahi si o ari ɓe ɓiray ɗiɗi foppe juuɗe makko fiyonno ɓe inna ɓay kamɓe ko kamɓe mari kaydi ko kamɓe ƴetti suudu ɗum kadi marsirtano nafi goɗɗo kadi ala kaydi hiɗon jombidiri o yaha o wakkilo golla black mo wawi yoɓude facture ji ɗin ber ko wawi ko nge ɗum on fof kono sa inni a ɓiray kadi ɓiray kadi ko yiwata ko nge juuɗe makko fof fiiɗa mari kaydi masori yata ɗum ɗon kadi yurmede no ninni donc sa ala kaydi a wata ƴettude suudu ne a wawata indema a wawata indema a wata kono ɓe foke marɗo kaydi ar ko inde marɗo kaydi on suundu ndettoton ɗum andi mi explique nayon ko on ɗum jiwɓe ɓen hulata fi angal kaydi on d' abord si gorko jombima ala kaydi gorko wata porte suuɗe nigo andi leyde porte waɗaki habbo aji am explique nama si goɗɗo ala kaydi o wata ƴettude suudu o wawata gollude hara c'est légalement hara no déclara c'est à dire golle makko ɗe risque noye mum ñande womo wawi yaltude golle ɗum ko ɗiɗi a faami tammitel mum en fait hara situation fus ala ko woni garantie wala garantie voilà koya andu risque ji no woodi joni noon sa wakkilike a muñike on ɗon ha situation change oy siko marɗo jikke o luttay a faami siko marɗo jikke woɓɓe noon kadi no marɗo jikke kay o luttay voilà woɓɓe noon kadi no woodi ɓe ala jikke ko objectif addi ɓe har ko objectif addi ɓe min lan andi ɗo sagata marnoɗo plan B o jombi ɗo jiwo jiwon no mari kaydi no mari appartement mum o héberge sagata on hare ala ko wara o héberge miñiraɓe sagata on ɓe wondi ɗon tawi kanko ƴetti ɓe en charge ɓen no lumbiri ka ndiyam sagata on mbay heeɓi kaydi reedini o jiwo dogi accidimo e reedu ndu a faami billahi o dogi o accidimo e reedu ndu o yehi kadi o jommidiro e nene jowo merci pour les cadeaux donc aɗo ittaki o mone on no wawi wa kuddi tuma hawkuɗa ɓiɗɗo ma ko heɓaɗo yaha jomboyɗa nene jowo min ko kuddi mi kalifiyata ɗo hakkudeno no yurmi ha feƴƴiti situation ji gono woodi tawla ya bimlando ma hari suka on jombi nokku gono mari ɓiɓɓe hari o jombal orɗon nani o hari ko jombini kaaɓe jatodiri habi si tawlay hari on sagata ɗon hari o jombi mais o yehi kadi o janfi on ɓeygu makko mo jombidirno e mum on kan kadi hari no mari situation o janfi on ɗon o dogi o dogi ɗon noon o ara noon o jomboy o mo heɓini ɗa o accidi e boobo o yehi noon o jomboy nene jowo hay o change leydi sabu on jiwo o yehi e leydi go dakkaki o gotoɗa kono dankoye to ɓiɓɓe jowo ko ɗum nomi won wayno de sa yi rewɓe ɓen go côtéji gono sattina tawa ya des femmes victimes aussi donc wano entourage maɓɓe si yi on histoire on jiwo ɗon ɓe inna ɓe yanata ɗin piége ji ɗon ayi ka mais noon sagataɓe kadi no woodi ɓe mari jikke woɓɓe no woodi no kelɗi moƴƴano a faami donc ko vice versa ko hawrodirgol yaade moƴƴu ɗon andi ɗo no woodi côtéji ɗi ɗi noon no côté rewɓe no côté worɓe négatif on no côtéji ɗin fof ko ɗum waɗi sino haalede koyen tous partiji ɗin fof quoi donc wono kadi noon ɗo min komi ɓurata hoolade dewle ɗen komi ɓurata hoolade ko debbo marɗo kaydi e gorko marɗo kaydi c'est à dire hara hay goto e mon visa goɗɗum ko goɗɗo onon ɗon ɗiɗo so inniɗo wawi voilà son inniɗon faalidira
miɗo wawi hoolade giggol ngol ko debi kono maharondi ɗo kadi o ngala kaydi kadi andi ɗon kadi goto ça veut pas dire kadi o luttidoyay ɗum ɗon ko Allah wodani e jikkuji mon ɗi on faami mi ala kaydi ɓen ɗiɗo non habbolan ko kara yittaɓe ara kaydi ɓen ɗiɗo mo ɓeeno ɗaɓɓude kaydi was tawi hara ko mbuuɗi voilà ɓe ala kaydi ɓen ɗiɗo kadi si haldi jomminirgol ɓen ɗon kadi no wawi wondoyde par ce que ɓe yurmodiri hay goto e maɓɓe jokkira goɗɗo fi goɗɗo donc heɓoyɗo kaydi wo yurmina oya ma no wawi kadi ɓe fof ɓe heɓida kaydi ɓe wonda ɓe ayi kaydi ala kaydi ko ɗon woni probléme mi mari kaydi ala kaydi exactement ko ɗon probléme o woni kono noon ça veut pas dire kadi jomminirɓe ɗiɗo marɓe kaydi ko forcé ko ma ɓe luttira no wawi wonde si jikkuji mon ɗin famodirani o wondata ya tout ça mais min komi ɓuuri hoolade kon garantie dewle ɗen komi andi ɗum en fait intérêt ala ko marɓe kaydi ɗiɗo eɓe ala kaydi ɗiɗo ɓen ɗiɗo si jommidiri c'est à dire haray ɓe yiɗidiri woni donc jonno probléme ene yimɓe men ko ɓuuri posade ko miɗo mari kaydi o ala kaydi ko ɗon ɓe woni sista Oulaymatou ɗon kadi hay ɗon intérêt no woodi yomi haalani no woodi ɗo woɓɓe hara ko gorko on mari suudu a faami wonna simi jombidiri yeewo wari joni o gollay wallitolan har kan kadi ko ɗen jooten mo ɗum ɗon o mari ka hoore habbude yewtidiren gonga ɓeya ɗum ɗon kadi ɗum on par ɗon kadi no ɗon a si tawi joni namin tumi jombidiri yeewo ɗo woodi afrique ganani mi wowti ittanede dépense min waway wallidirde ɗo après je vais m'en sortir si wona min tum a faami voilà debbo kadi woɓɓe goo kayno toon hara kadi ko debbo ƴetti suudu ndu inna joni gorko on ar wonen ɗo hara en déclarali andugol ko ene wondi après hara ɗon kadi ɓe wawa e wallitade ɗum ɗon kadi no woodi hara ɓe fof ko marɓe kaydi a faami no woodi kayno rewɓe goo kadi faale jomde gongol hara ko juste fi charge de dépense kañum kadi ko rondi ko yoɓo jodde suudu e ɗum ayo rowtiro e hoore mum a faami ɗon kadi no woodi seke ɗe dewle ka woni afrique woni europe ɓay allah subhanahu wa taala on kanko sa fewtimo a torike mo imo wawma wallude sino moƴƴanma wacce mum si moƴƴanama no gasa ñande goo yiya réalité on heɓa no yaltira e mo koyo allah suɓano goɗɗo kono seke goɗɗo wawata andude fiiji ɗi andi goɗɗo wotuma wonduɗon hay neɓuduɗon seeɗa min mi inna hatuma jiiduduɗon déjà ma hatuma wonduɗon seeɗa et puis tagaɗo ko faala ko ya andumo bellahi ko ber ko faala ko ya andumo andatamo hay si ɗo wondi no hay si ɗo wondi ko faala ya andu e makko kon anda réserviɓe ɓen min sagon se wondi ko ya acce to few yaltina jikkuji ɗin fof minen fuli yo jaɓata minen kadi kono min se wondi jikkuji bonɗi ɗin e moƴƴi ɗin fof yalta après kono ƴettiroyɗa mi wata réservation way hande wasiɗa yewtudude ɗo e goɗɗo dewgal ɗa mari côté sombre ma on hiɗa yaltinde côté positif ma min ko ɗum hay komi yewtayno ɗo dewgal minuma mi yaltinayno côté sombre ango mi sonka mi waɗa seke komi andi kol kaka vrai vie an mi waɗa sa supportilange ɗum ɗon ka yewteten ɗon miɗo andi se wondoyno gasa waway supportude kono simi a faami mi sonka mi waɗa geste ji minna mi waɗay ɗum darugol toon si o décourage to ma si o innayi ko jiyo wasa seke na hay wasirene ɗum woni waɗirdan fet koteyan on merci par ce que miɗo andi déjà on jikkuɗon simi monike no mi yaltintinirta noon en fait mi yaltintinira noon a faami en jombidira halis tawi a waway ƴettirde lan noon ok kanka de o yaltina jikkuji makko ɗin so monite a faami ha tum mi explicani gore jango wonni he woni mo kala mon si yaltini jikkuji mum ɗin déjà ko ɗum ɗon ɓuuri moƴƴude hande si min jombidiri min ari simi yaltini jikkugo déjà mo andi mi hollino mum tout à fait a faami simi monike mo andi mi en fait mi réagi sayno mi kalmotako kanka di pareil pour lui to est ce que hande men aray ɗo min jombidira wona quelque temps ɗo mi mono ɗo tumminanga sonkugol mami ɗum anno inna e hari mi andano ko ni wawɗa imo andi apprendre wa lesi min kadi miɗo andi côté makko a wata andude otigi o fof kono piiji goo ko anduɗa kon toon ɗum ɗon a wata kalmude e maɗa a essaye yaltina mais noon hande kadi ko an ƴettata tamma on e honno ƴetta fi changegol hoore ma petit à petit fi no wawa wondirde e neɗɗo a faami mais côté ma sa yaltini kadi côté honno positif on ton alors que négatif on no ɗuuɗi e o tigi aray ɗon kadi c'est autre chose par ce que waɗi salkilay nara damba dewle ɗen afrique no wonallan plus sincére ɗe dewle ga na haala ɗum kam dewle ɗen afrique ɗo kadi tigi sista Oulaymatou ne wallahi malgré tout ça
Il y a des gens qui vivent bien ici. Non, c'est vrai. Très bien même. Billahi wallahi. Mariage kala si goɗɗo ene mako 100% positif. Hara wala ni ma fenade yade o e de ba. Mais harasi on o e ba ari be wawa zero de. Exactement. Ça Hara fait e wawa partie de la maturité. Merci. Exactement. Ko ɗum ɗon noon mankani jama woyanene heɗotoɓe ɓe. Andi ono sista Ulay dewgal gonga ko ɗo wi ko ngal weli wo ko ngal weli nde wonde ta goɗɗo mo nga yiɗa yude wa yeso Ko ɗum den za ɓuri ɗuɗo. La maturité, hein, c'est très important, tu vois. wallahi nde wonde C'est très important. nde wonde re goto mo yiɗa yude wa yeso woni are giɗɗo ngol no nder ɗum gara na fis kadi hawrene ko hawrenu ko waɗa criminel yagal Nana si de quoi. Mimine den dewle ɗon ɗe laaɓaɓe yiɗindira en fait à 100%. Na yimɓe yiɗindirɓe. Honno Aïcha. Ɓen wonɓe seedude ɗon fi bettiji quoi. Tu vois? Non, ɗum noon Yimɓe yiɗindira en fait quoi ko c'est faade. des futilités. Na ko yoni ko helata dewgal woni helude dewle. kala ko wonɗa ka mo gange ɓe kamo ngo ngaɓa donc sa jomba maari a inni an En tout cas, yata to so ɓetti rewɓe buy kadi mi soliñana on ɗo point rewɓe buy no woodi tawa ko mawɓe maɓɓe addiɓe leyɗe porto famille maɓɓe on kono ɓe fotta ɗo e worɓe ɓe jommidira tawa dewle maɓɓe ɗe no woni welwel tawa no marsude no utti dok tawa no utti dok je vous assure ɓe bonnay to woni inde rewɓe le ko woni ko o génération sagataɓe sakkitiɓe arde ɗo mi anda sana kamɓe woni accutude ɓuri fofude côté goo accita responsabilité ji mum nin to Min miɗo anduno ɗo jiwo goo Hulay. Jiwon ko arno ɗo tawi o mara kaydi ko jiwo Guinée en jo o arno ɗo tawi o mara kaydi o arno ha ka Soudan ɗo ti wawa landi lampalla quoi mais yewtay ko ordi on ɗo en plus o woni hen jiwo o woni ɗo quelque temps o hawrodiri ɗo e suka pullo tu vois suka pullo no mari kaydi quoi donc on ɓayoyi jiwo o welimo o wenni jiwo o jombaymo o jombi jiwo ça fait ɓurini duuɓi 6 ka 7 yiɓe wondi jiwon jiidanike mo mais hani ɓe wondi tu vois donc no woodi quand même yimɓe kelluɓe tawata hara haysiɓe mara kaydi sa jombiɓe walla on waway wondude quoi on wonday no woodi woni ɓe sérieux quoi non non ga tu vois no woodi mais min no mi yiɗi ɗo ni worɓe ɓen ɓe innude wo ko rewɓe ɓen woni ala jaɓude jombidirde e maɓɓe ko sey ko rewɓe ɓuri ɗuɗude salagol jombidirgol e sukaɓe ɓen saabu kaydi on ƴefte ande noon halima min côté goto mi haalana e jama o kala mo Halima woɓɓe wona hay ɗum ko koye mbukoy ko yalana wonana. damba si goɗɗo wi faala kam sa ala kaydi a ɓuttinanta hoorema ya ɗaɓɓa kaydi ɗaɓɓoya goɗɗo goo andi moment donné il faut pas se bloquer sur ce point kaydi halima a yalti a faalama goo a faalama ɗiɗi a heɓali a focalisata koye kaydiji maɗi hiɗande sa heɓi kaydi a heɓi golle a heɓi suudu a minnata yiltitanto ɓen ɗo mais a ɗaɓɓoya goɗɗo goo faalaɗoma andi noy kadi victimisagol tun inna ɓe jaɓata ɓayme ngala kaydi côté goo imagine si a ala kaydi an gorko a wawata golle made no woni risque a ala suudu bobo si heɓike ɗum couche sodete ɓiraɗan sodete bobo ñamay hara debbo salaire makko ko 1200 si suudu yoɓete suudu si yoɓete facture ji ɗi yoɓete a naɓanay mawɓe ma c'est à dire hara vous êtes dans la merde yinni woɓɓe ɓen hara ko 1200 ok mais so to min joggitiɗo ɗo kaydi hara mo tusude hay 1500 hara min nayi miɗo hutiti ɗum ɗon sina hara ko marɗo kaydi en nan hara ko be ɗum ɗon o gollira non par ce que fiidema honɗum habbi damba smi konko jeluna 1300 300 et quelque presque 400 joni oui mais on est dans les 1300 Merci à Oya Aisha. C'est que famali ko ndu woni a famali goddo kadi wonde si a dabbay kadi ko ya hebu joyre no wodi do be na interim ko hande jango no wodi do interim ji billahi hada da wawi wondude mabbe innani min na ko mi debbo nayno golla rondi sarjo wil fejjutungel kono mi yida gollugol ka tawata ko 1500 mi tusata
Katawata no wodi ko mi hebata wano 1000 honno 1900 2000 parce que intérim no wodi intérim di billahi hada so fuddodi juuta na habbe mi explique now sa yi wobbe no wodi yobetebe hay moins de 1000 en fait na yo ndaro non ko heboton ko wobbe no wodi hebobe moins de 1000 kin kadi ara goddum hebota ko dum don kadi ara ko mi wonu ma innude tun hore beyno be ben ko tawata honno voilà je prends le minimum mi innade ko betumbe yawa mais le minimum ko smikon si tawi ko smiko wonda hebude bibbe naati emu reedu yagal naati emu ça devient compliqué andi non sister ulayma to be sukabe be yatabe ala kaydi andi be fo hibe gollude ka da andi dum be gollude l'enfant mi boyno to no gollude Voilà, bay ko am bon pular mi hala bay no wodi ton kaydi yoy go hala koy don da way koy wadde gollira no wodi kadi no yahaybe kadi uddita hala ko goddo uddita ni dum wono o affaire hibernier autre be golla afami no wodi non kadi wonbe yawde kadi hala piyo e gono ton donc bay koy fulbe tu wondo be yabe fabrica dum don be gollira dum don hala hibe gollude be hebude be ala yobude taxe jonnon an kay debbo da way dabbude siga kun don yaha dabbano ko go ka debrioda parce que yimbe ben koy nota do si be vérifie donc no wawi do e der 2 ans ma 3 ans hara déjà ka gollata hara ha hande contrôleur ala ara li darugol andi problème ko non sa golli day dimpiji don kadi a jonna numéro de sécurité sociale Enfin, si la mère est numéro de sécurité sociale et tawhara, c'est la même chose pour go to one kadi kakaidi dinke. Mo ina ben trouvante solution an. Ben trouva solution jino wodi kono da andi kadi mi halane déjà entreprise di gono ton. Goddi din. Bay tun haray kambe be fala gollo harana yo déclarer. No wodi entreprise di go be yetta dum non parce que e salaire zarans. Afami? Parce que déjà hibe gollinde makambe be ala yobude taxe fi dum do afami be golle mabbe de no marsude be ala yobude taxe fi ma an on neddo jogitido sigandin kaydir do wobbe be jetta surtout capabbe be jetta den golle do jon non calculer da gollude don dison da yobude 1500 ma 1600 ayobata ko dum woni ala yobude honno taxe fu ala hore ma sina sa ittani be ngoma dépense ma sa betti ayobani mo suudu ma ayobani mo suudu ayobani on damba wi ay be bay kanka dara golle anemo okay ta raison way ayobani on ale sans sortir debbo haysi o ala kaydi hara ko golle bale kanka di o dabbi do wallahi o tigi ala yobude taxe a hebay be gono do hara be ala kaydi wona pay ko hara be mardo pay ko tato yahante ko ile ko na yo hara gotun kala be yobete wano de sangero di fanda c'est mieux que rien quand même koni yimbe ben si jodi ke kay focaliser ke tun inni ko kaydi en fait piji din hara isatte parce que o kaydi jonno wonnon heborade joni ava wona gotum kere joni be beauty kabe beidi joni no compliqué di avant compliqué ke joni andi hunde kala ara nundu wata wasakito no heba kaydi mojjano testa ulay matono wodi kadi buy kadi be ala hebude billahi kono sa anda milier kadi be ala ben hebude sikkay fonno hebude bandarade joni parti politique lagine ben don fop joni ala hebude do parce que be coupé don quoi to non de nani do be yawde ullato bandarade ben parti politique hande ka mede on be landarade surtout parti IFDG parce que ben c'est plus d'aller ala quand même donc puis et puis ben kadi ka mede gere ala tu vas manifestation gi ala tu vois donc non faut modo nini be salanade wonbe landorade politique benga France ga be da joni façon godo be landora nan parce que min do inni leyde porto do sida wurudude do e goddo mo hidudo ma hara ko reality billahi ko foti buri dum ala alla no facility vion anyama ko fala da en fait awu pay hara gonga be na e banko walturi ala wadde de jude ma fus law ma be no puno ta Afrika jude mo fono ko awu pay gonga be hara na e banko wala nyama ko fala billahi gigongol do wallahi ara hebido hidudo mamo hiduda baydo kadi ne tagado no meriti giggollo fi honno de leyde de wonden ledde no mari stress mo donc sida mari tagado hidudo mamo hiduda tawa sida mari ande pelletto odo sa fewtim haysi o wawata jettude awa hara o ala ko jettaw ittane me hara wona e ande makko billahi ala ko foti buri dum do non goy woni wonti gam normal ala ko foti buri dum do billahi de leyde do ala ko foti buri dum do c'est que marda permis hida
woni biyen ala permi a ƴawa e bisu walla bungal ko joɗoɗa calcula mabbanaji ko wotigi wugoto e muɗum ka meɗen to hara ƴonto wonɓe ɓen no woni heure et heure billahi hara enen wonɓe ɓen ɗo ka confort o wonɗo hiɗe watti hoore men e misére ka dewle meɗen billahi allahu akbar wallahi Allah no jogani ɗo yimɓe ɓen kono ɓe lottako na yibbay seke ton ɓay tum hino ɗo par exemple damba a lawƴirtade e juuɗe ma machine no wodi ko lawƴata yorna wuppa goɗɗina ton hayɗi paasay ɓeynuma mingen komi wonno afrique o wure ko jaare on taw yibbata kamrere taw ƴetta jungo ma ko jungo ko woni waya on confort ɓuttuno leyɗe porto tawnaymatu billahi ɗon siɗa mari hiɗuɗoma mo hiɗuɗa hakkude nge Allah haysa ala ndiya jawdi liɗuɗi billahi hara iɗa mari aljanna aduna hakkude nge Allah wallahi hara iɗa mari aljanna aduna en fait lotoɗa ndiyam wulɗan tuppa wulɗan e ɓuuɓuɗa lotoɗa fin ko gonga tini ka suudu ma hange modi mai tubabiya ala ko buri mankira ñamete a mankira giggo a mankira haye fuy aɗa anditani hoore ma gorko no anditanma hiɗa anditani mo billahi on viva e gurda welɗam andi wonde sa nani yimɓe ɓe no inna l'argent ne fait pas le bonheur naafi innugol alagoy ko hunde ko waɗata tawata mbuuɗi ɗin gollata kono hay sinandi e jawdi liibundi Allah okkorma billahi hande goɗɗo toroto Allah Allah okkoran jawdi liibundi toro Allah okkoran ɓuttu ɓernde par ce que siɗa mari ɓuttu ɓernde haray ala ko ala hiɗa mara ɗo jawdi billahi tawa hiɗa heɓude ma gorko ma on no heɓude mo wadde fo billahi si ɓuttu ala sa serari en seki a waloto souvent haraɗa walode sofu hoore haraɗa miijo tun ɗa miijo kono noon dulle ɓay ɓeyni wo hay gilmijo wilpandi billahi wo hay nanguinay cancer de cerveau accugo hakkuɗen e Allah ko ɓeyni wo si billahi ko ñande mi ko tiɗo portoje ɓeyni wo sa heeɓi stress ma on wo kato zeramo iwa ɗon e ɗon ta goɗɗo jaɓu walodugol e muɗum konko hornden sofata natita toon billahi moƴƴana cerveau o sa ndaari si goɗɗo stress kene hornden so firta noon déjà hay si goɗɗo haalnalima ɗum c'est pas normal an tigi ande c'est pas normal min ɗo si monike ɗo hoore ande simi monike ɗo hoore ande nde musayla min motare nde fo mayde nde iidude wallahi kera walodata e mone ñakko mi walodoto kaye mone ara miɗo moni ɓeɗa jamma kadi ara kadi miɗo moni mi walodata koye mone mi haw kaymo ko salon si mi naata ka danci si Allah jaɓi ay haɓuduɗa gonga ɓe gorko naataka salon araɗa ndaara tun si tawi walaardi en fait iɗa andi gonɗum warata sa heeɓi ko metti ko ya weltano hajiya sa heeɓi ko metti ko ya yejjutu mettone nden weltanoɗa Allah e ko joguiɗa kon ça c'est important en fait mettu ɓernde on sa tamen nulle part ko nawnare tun jonnatama mi jaɓata nawnare minima ɓe motora miɗo nawni ɓanduɗan ɗum kadi foppo ɗata wawa ko piya mi watta ɗum mi ɗaɓɓa e piiji welayɗi landi mi faala miijade ɗi moƴƴereji ko Allah jonnilan ko mi weltano Allah mi yondinanomo mi ɓurta noon kadi weltade mi itta sosi fof e hoore naka mi waalo noon ɗo yimɓe ɓe jettiri probléme ji rondi ko e munɗen rondi probléme ji par ce que ɓen nanene koto no wondi stress ok no wondi stress je suis d' accord kono fayde kay ko sa ƴetti kay stress wil gono toon ka yarondiyema calcule ka meɗen ne no woodi rewɓe ara ko tuma ɓe ɓe taƴoyi wo ka hara sekke déjà hiɓe yangi wono yangi ki yangiɗen kin ɗo par ce que na en inno tun koyra ko wonɗen hiɗe yangi anta enen ɗo en yahay gollo en bimbi betanare ɗo heɓude ko ñamonode ɗo woɓɓe rakotuma ɓe yahay gollo en bimbi arte ne koye nder suudu darotoɗen defen hara ndiyan no liiɓi fof no woodi rewɓe ka meɗen hara koye ɓe yewɓe taƴoya taw no yangorɗen ɗo ni hiɗa yangi ɓuuri en kono billahi hara ɓe woni forte ka koye maɓɓe ɓe yahay ɓe taƴoya ɓe ara ɓe yeeya ɓe gayna hara konko ɓe yeeyi ɗon kay billahi hara si ɓe itti ɗon ɓe yoɓani pay ko maɓɓe kullekkol maɗo ɓe itti ɗon ɓe ñaami hara luttata 100 franc enen ɗone ko yangiɗa wo ko yangiɗa a yangi keɗa yangorade ɗa mawdi ma no yangorade ɗa billahi si ɗon famodirɗo wallidirde kadi ko yangiɗa ko luttiniɗa kadi ko yangiɗa ko fayaɓe ko ñaama mi firtiɗanama nde a ñande naka bus mi anda si ko le 13 weltaki ɗo ara falaka weltade nde a ñande la jeeyi ka bus debbo go no artude golle en fait la jooɗimo dari takko amo connecti ka banque makko mayno mo connecti ke ka banque makko
tay ko le 13 du mois mi darim tay ko 200 euro woni ka compte makko o calculi di o calculi o ƴetti 200 euro mi yi o waɗi tika machine calculatrice o watti ɗon 100 euro wonani mo 300 euro et quelque jeton mi daari mo o miijiti o tiggiti mi hande nous sommes le 13 himo iwri golle si tawi joni noon imagine charge ji ɗin fof ittama ko 200 euro lutti ka compte haray mo mari nokkugo sûrement ko 100 euro arata watto hoore ɗon ko ɗum o calculi imagine 13 du mois lewru ndun siwa c'est très compliqué nde wonde woɓɓe kadi taway woɓɓe no sattirande wonde mi daara debbo mo yurmilam moƴƴano minni minni daari goɗɗo no dawi gibande may 5 heures no gasa no artude kono tawa ko pompa doga en fait arata kon si ari lewru ndun si ƴettoɓe facture ji ɓe ngari tawa ko luttata kon c'est des miettes tawa ko buy ɗum satte kono ɗa andi noon kay sista hulay on ɗon sen an disconvient pas no wawara ko noon kono woɓɓe kay goye harayno ɗo wara no mari plaisir compte aussi en tout cas je la souhaite harana compte makko gotonno hakkude allah o calcule woɓɓe kadi noon hara ko on vide woni vivude ɗo kadi wallahi ayi ɗo damba mi fenantama portoɓe gono tampi ɗo ma chéri portoɓe tigi français ɓe tampi moƴƴano a andata ha yiya woɓɓe maɓɓe ne non c'est pas possible ɓe tampi moƴƴa anana e woɓɓe no inne min si mi besonnaki gorko si goɗɗo weltina allah wawi weltinde hoore am billahi je suis ɗuma hiɗuɗoma weltintama kon c'est des choses différents tu peux avoir tout l'argent du monde billahi wallahi heɓa confort mo faalaɗa kono giggol ngo yiɗata hoore ma ngol e giggol ngo goɗɗo jonnatama ngon si tawi ko sincérité giggol ngol o tigi on ma jonnude ngol na gootum ko goɗɗo yiɗuma o ko goɗɗo yiɗu ko yiɗuɗa hoore ma hooreyɗa beson ni kadi yo goɗɗo yiɗe et puis ko allah tagi debbo e probléme woy to wonde billahi hara na leyni ma tumma ɗum jajirawo ma faalaɗa noddude résoudre ɗum ɗon haraɗa beson ni goɗɗo ka gurdam ma en fait hara mo partage a ɗum ɗon santa kadi hi oɗo no woni no ɗum ɗo woni law waɗirde ɗo ni oɗo ko mapaniɗo lan tagaɗo kala no beson ni ɗum ɗon allah jonnu ɗum ɗon kala neɗɗo amin wallahi alo Fatou Bari on jaramo noon kadi on fode nala to alhamdulillah min kadi dokka ko santé bote mi ƴawi ɗo argo walle tola la ngari ɗo min kadi neɓaali enda noon pika ko virma mi woni kadi ka wonna ɗo eyo santé bote anani kono wonno santé bote wallitama o e demitto no ko mi landotomo ɗum conseil ay ko gaɗano mi anda to si c'est possible mi windanamo numéro ngo walla so tawi kadi la wawi explique de ɗo siste santé bote ɗanande aray mo woɗɗiti téléphone o nani mo waɗi mittoto okay joni yewta yawarta joni awa en kupay lay mo on jarama ara weltanama nani hakkimi dara taw ko leer romboni ɓen cippota ko ɗo de amen ñama ko defuɗa ko ɗani ko goɗɗo yimoyɗa defa ka adduga pilao miɗo wunnitade ceefu o ngomi defi hankin kon ay de miɗo andi de si allah jaɓi so wiwiɗo emo jooɗo yaade ɗawa ñama ñamami yaade ceeme ñama nani wano leydi defu gongol konno jinkun konno de innete hajja si awriɗa nande min haray darno hotira ko modima nanana chéri ko ɗum wonafata tippa ulayno hajja tummi maja mi sikka ko min ko hajja ɓeygo mais c'est ça ɓeygo ɗan wawi lantade ma ya on fo mi sikka on fo ɗon faami joni ça va de jan andi ko honno ko visa ɗuma mi heeɓi 3 mois jiwgan ko waɗane lan lettre d'invitation kono fayde afrique ko jiwgan gotum petto mi mari ɗon na nene na baba na moodi donc jonno mi falandude si mi respecte mi hoota mi arta mi iski woɓɓe no ndelan joni ɓe change de systéme ji ɗin so mi hooti leydi on ndi heɓuɗa visa ko sénégal miwre ko leydi honndi yahuɗa ko ɗo kam mon ɗon mi woni france ɗo a ari lan ɗo wade ça fait bientôt un mois joni noon woɓɓe no ndelan mi hooto
mi landito visa menda ko tibbo honno mi arteta kadi woɓɓe no ndela so mi hoti c'est pas service ɓe jonnita ela e junga ko yoɓe wono mi lando sukkar kono mi landa golan sukkar kadi c'est pas facile parce que ande kaydi jande ko légal la dakke kulde ande junga ko français jo kanko mari nationalité donc yimɓe ɓe ngede so mi landa mi wata landade sukkar parce que kaydi jande no woni légal mi anda noon joni hotugol on woni situation ma en Afrique Afrique sena ɗuma honno mari golle kelɗuɗe Afrique ta ala ɗoɗo ɓe ala gollude to fayda sida kanko so golle on aɓe buuɗi men université no andi ɗum ɗo c'est andi situation modi ma honto jooɗi mara modi fanda ok donc sa ala golle ala modi alla addima ha ɗo ida wawi landade kaydi mais ko ya wawa andude kono montirta dossier ma parce que ko kaydiji ma ɗin arduɗa a faami donc koya ndaru histoire ɗo hara kaka yadata e kaydiji ma ɗin innaɓe ko ɗum waɗi hallandida ko ambassade hari ko ɗum falaɗa dogude Sénégal kono sa haalanno ɓe andano si ɓe jonnete kaydi tu ida wawi lottude si situation ala situation kelluɗo de on tigi ala wadde fuyi to Allah waɗi ɓiɗɗo ma on no ga ça dépend en fait ɗum min la mari ko mi wona ñamɓe sono fof mi ala probléme ɗon ɗon non kono sa landoto kaydi min ko min natama ko hawri a décidi luttugol lando kaydi a innayi ɓe alaka wona sa anni ɓe ɗamari ka woni piiji buyi ɓe ɗumannoto mo min de je préfére wongol e juuɗe laamu ngun ha gayna parce que sista milando ma visa ma ñino lutti kalanni no lutti normalement ko no lutti taw siwa ko no lutti wala 3 mois 2 mois ok andi ono sista Olematu wano Sénégal par exemple andi ɓe ala probléme comme enen no mari rendo ni andi ko ɗum hay enen ɗo Guinéen ɓe ɓen no weeɓani en heɓugol kaydiɗa andi ɓuri Sénégal enen e wano Mali ni no weeɓani en parce que enen koso woy no waɗa souvent ka meɗen quoi exactement ko tawata yimɓe ɓen innayi ko ɗum ɗo par ce que min miɗo remarqué wano ka ɗumaji ɗo Sénégalais ɓen ko rare faydi ɓe heɓata kaydi hara ko o sukkar quoi sistaji on ɗo ko piiji ɗiɗi kono andi goɗɗo wata kadi wolde ko woni oɗo ɓayɗa andi yimɓe ɓen visa e toɓaydi Sénégalais ɓen ɗo min komi yiyata kon faydi ko piyum gotum ɓe landorto kaydi hara ɓe heɓa abi ko kaydi ko men gile jogiɗa ka ko kaydi Sénégal ko kaydi Sénégal woni tay kon d'accord min jahari komi ƴetti ñan ko kaydi gile faaɓi suwa ko ɗum ɗon suwa ko ya yeltito taw ka meɗen ɓay visa ma on lannari iɗa wawi artutude yaha famina ko probléme heɓutuɗa ton ko yowɗa ɗon noon a dogutu artuɗa par ce que sa hooti ɗo ɓe anda ya hooti a faami ɗon kadi no marsirano est ce que visa damba mi coupa ma cakki andi nonde visa ji goo na plusieurs entrée ɓe waɗata goɗɗi kadi noon ko ɗum ko visa façon no honɗo joguiɗa sista kono plaisir entrée hara sa hooti a wawa e arutude mais no woodi hara ko entrée goto sa hooti ko ya waɗu séjour ma o si o lanni ara o lanni waɗi ɗotte mi waɗita demande ko ɗum par ce que famille on kotiraɓe ɓe buy ɓene to mi hoto c'est pas sérieux parce que ɓe change de système je ɗen awa ekkuto kotiraɓe ma ɓe mbay kamɓe kadi hiɓe ga kayɓe ko men non si ɓe ga ekkuto ɓenɗo wawete wallitade ɓenɗo wawete jiddude sa yiɓe nimata hootu hara ekkutuɓe haray ɓe andi no piiji ɗi yara kono andi ko a ɓiɗɗo debbo debbo ɓe okkay kadi na kadi ñam ɓiɗɗo ma on ko française kanko ko français mo mari duuɓi jelu oy ɓi 26 ans o mari ɓiɓɓe ɗiɗo sama hay kanko tigi mo wawma wallude kanko tigi heɓare a kayde inde ma o ƴetti avocat ɓen jono ko ɗum nototama Afrique heɓugol kaydi laawi busu no woodi si ɓiɗɗo ma no fondi ɗo famille elle française imo wawi landitade laamu ngu yo accordan nene makko kaydi donc joni heɗito frère ɓe ma ɓen ɓay ala golle kellude Afrique ala moodi franchement ɓiɓɓe ma ɓen no ɗo famille ma no ɗo ɓe wallama heɓa kaydi après noon siɗa faala hotoyde a hootay par ce que ambassade de France kadi ɓe ala garantie fi ɓe jonnima ɗo siɗa wawi yawtoyde ɓe salanoma min ko tirawanno ɗo fandi ɓe jontale monde kadi ko tirawanno ɗo ko fandi wara e laabi tati e nder hitande
nebiral non o ari be kalimo wo do ari chaque 3 fois dans l'année be kalimo fio be la confiance Be la confiance de. be la confiance donc menen ngi nete fittanore men teppu menen ko men hebu nonde wotere Halima kon ka halima dum binanir mo anki wo kala wonde dum. Dirima min kala wala la me o be kam ya fittanore men teppu no sista wule mal gara kadi ko invitation nge buru da yuda la gidon na invitation mingo minge frère jo ngardo no comme vacances kono hey kan ajia ko fittanore teppu ay to mimmi wi ngel nange ngundu gudom mi ari minni ko bem heba kaydi fi hot kere de football le rottu golle ko be wondi ko nge yawre sala kaydi betti si yo pasianto so yiltita ki wa kaydi ni wala to nene wala baba wala mudi ton sakona ko mudi makoni winti konade sa pasianto e kito kadi frère be ma be are be andi no yarata andi sa yeydo hebi to yali visa be nay men kala men ay antigi wona dalla mer Visa ben ni wara fo ina woni hudaro. be bala wala andi ya yimbe buino yeydo ko non go yawdo ala arti de go transit go no wodi e fo le saisir Non, merci beaucoup. andi sa hebi do kaydi bye bye kaydi france sa hebi hara yaduna nguddi tani kem Halima menda ko no de mi nani dai na dai kuti live hango ngantigi jetto da conseil ji pay koy ma koy don na fi depuis wallahi jo nyande fo nyande bi moto laabi didi jemma ayika walni nay modo iner so ni ay 3 heures fami o immo so immi do handi 7 heures yaay lekkol o immo do ngara jafi c'est ça ay do tay gadi henya min no mari nyando nyande be di don no be abbeti kus sodi no kusami mayi mokko woni économie ka wallahi dum do nyande mi welti no nani min andi réseaux sociaux nginete no wondi dum ko na fakkaji kadi no ton alhamdulillah di mokki no ka men do wallahi min do ko nyande mi fuddi mo accintinde kus depuis nyande min yaccu mi se mi wakkilo mi mari mi walo to do haweta min ma min nintamo e ko dum ngamelo ngo nene bobobe buy ko ngamelo kay mami mo mi tigi yalta nekka bobo no wali do Sante boni dogi ka jode dogi de problème himbe be. na o ye haray mo kipi na nere mo wowlude nyanda ko hari mo wolude ara go en même temps kadi o suttingol kuusu ton kadi pay koy ko accata coofe accata kay cofi surtout pay ku ngorum joni alhamdulillah nani ma ko laabi didi yalta do jemma gano mbaye heɓe 3 ans ɓe no haɓɓe kuusi si wa moɗo ko 4 ans mi haɓɓanayno mo kuusu minuma 4 ans on komo 3 ans ga ayiye ɗum ayiye gaɓe 4 ans no andi damba kon ɗum waɗata ɗum ko nene ɓe amanɓe ɓe to ɗum mere gonka ko amugol ngol amugol suivi par ce que ça suivi e nder 2 semaines aray wowti bobo ɓe huɓɓini déjà ɓe jaɓata wonɗo andi ono sista wule mi simi wattanimo ɗo kuus o sofataka kuus so wattiki ɗo kuus ha bimbi o coofata jonno mi ama immagol yaltinamo simi yaltimole ɗon o coofay awa fama min waynti toon nani ɓiɓɓe ɓen fuɗɗike ɗo wo Merci beaucoup. bon courage jarama bye bye yertamo dampaɗan euro bobo nani awa sista merci vraiment min kay halima bandi kade yalti mi banda ko mi defe madi juri mana no laba na Halima baba en nata ko Maroko ni mo wadde bel vi makko on baba mo settere ne o moƴƴintinto ha moƴƴa intinte ɓay mi anda tawi mais yaama noon heɓugol tun noon key nangoy ɓay noon on sallan ɗaɓɓande gonga system fresh blood woɓe mi andini ɓen fof ko yimɓe bomɓe aray noon naɓinola hakkude ñande ɓeɗen falanama Halima kono sagata ɓe ngala jabude sagata a heɓay sista Halima harale kadi ko leyɗe Portugal si Allah jaɓi hara ko waɗano yoɓanoma kadi waɗa bosa free ka si Allah jaɓi Allah grâce de Dieu inchallah si Allah jaɓi sista Halima to merci nani on fof cikko ɗo fay ɓen fof ko ɗum mini sista fresh blood min min ta goɗɗo waɗananga invitation par ce que min simi yeehi ala ko mi yirditanoga minen simi yeehi ko o
Gonga ma ko bali musude. Ay ko mi arta mi wada hon. Halima oye yo tamati on Angola on boyino ko video. Yo Fatou Bari mi yiwno ari ha ka Tour Eiffel o yeeyo hayli quartier ji Paris ɗo ha nandi yimɓe ɓen puusimo hooti halima imo weƴƴiti pileti tamati mo yeeyude ko maketi andi to c'est à dire chance jigo si ari il faut savoir les saisir ene on ɗo ko Angola wonno mi sikki ko Angola haray modi makko no mari moyen ƴettimo addimo France o ari o waɗi tour o hooti no gasa situation non change tamati o waɗi vidéo imo pare o waɗi mo yeeya tamati min ni e aduna wallahi o wulle o wowli inde quartier gono Île de France ɗo womi yawno ko ɓen ɓe ŋakke yimɓe moƴƴe ami mi yaali on ɗon andi min mi ara andude koni feƴƴude on watta viral ko tiktak anda wartata no woni rayno to no yurmi an andi yimɓe buypiji mum ɗuyti ko ɗuytodiri ko heɓayno ko Angola ɗon donc no gasa o ya situation modi makko change ma ɓe ronka ɓe hokkotude visa tawa non joni voilà quoi andi woɓɓe kan noon jonte visa ɓe andata si tawi ko nde wotere si tawi ko laabi ɗiɗi comme no posirɗa oɗo question ɗo ni yara ɓe anda miɗo andi jiwo siɗɗo amen o jommidirno ɗo e jeune jo on tigi landoto a landoto si a anda na ya woni muumu tawi modi makko no Angola no mari moye o yeeyi Angola o ƴetti reedu modi makko nabi mo Amérique o jibinoy ay modi makko nabi mo Amérique ɓe fuɗɗi haɓude ko jibini Amérique ton o ni kanko o ittoto modi makko mon e naafi on addi mo Amérique ƴakkintinirta mo ɓe haɓino o ƴetti biye makko hooti lagi no yari no nduggu e nangue ha o ngaldi joni ko ɓe ɓi ay ko makko ko jandi na o moodi na o luttu Amérique na double perdi ramboni jajira amen go kadi ko ɗum o heeɓi o yeeyi toon ɓe joni tan monde kadi ko ɗon noon mi famɓe yimɓe bosi nelan sa hooti to ngabloki ke to ngare kan waɗi to hooti ande mi ɗo ɓe bunoddanno en wanna e lan invitation min he taw on heɓay probléme mi woto waɗanan par ce que wala ko mi anndaɗo mi yaaɗo joni fuɗɗo ɗon inde mi addimo joni ino probléme ɗo faymi ko sista haali wona min si mi hootali ɗo wata waɗitande goɗɗo Sénégal yo wata waɗitande wadde noon joni no yimɓe buyno jooɗi leyɗe porto ɗo ɓe waɗanta woɓɓe goo invitation ara ɓe mari kaydiɗi ɗin ɗo ɓe jooɗoto ɗon ɓe waɗanta goɗɗo joni noon min mi taakali ɗo goye halima kono min komi yii kon hatta ɓe waɗana ɗo goɗɗo invitation ko piiji lodan ɗo ko place logement ɓe contrôle e sundum kadi e ñaame kamɓe no satti courant chauffage ji piiji maɓɓe ɗin ga fof no satti donc si ɓe calcule ɗin frais ji ɗon tawi ɓe yaltata e piɓe huula e taw tigi aro créana ɓe probléme kala doga suuɗo ko ɗin hatta ɓedda ɗo go o ɓeera maraka werna o tigi a yaali duta e nga yawno anna ɓe waɗama Allah hinno duta mutino nandi ko ha heɓa kaydi o suppito e ɓe ha yalta ɗo peñana en duta mutirino wacco jarayma woni a fonko nder kaydi wallahi leyɗe ɗe wela finane wallahi si ari ande ɓe mari gammuwo goto mo fottoɗo ɓe nalla danni men her sama ani kon no signifie ɗum ɓeni o ko par ce que an o ngandino men wuriri ga no men woniri yimɓe men woniri ɓe nalla danni men her sama an o wallahi billahi ɓaynami fen yimɓe soññiɓe wera no jindira ni yimɓe no waala e yaasi ka jangol ɗo chauffage o no ka ley koyle an ɗo ka jangol billahi min mi yi goɗɗo no waala e yaasi jango ngono yaasi fewndo eɓɓo nderta e no ko ley ponji ara ɓe weƴƴiti toon ɓe waalino yokmoyo billahi sa yi sa yi ɗum a yetta e Allah siɗa mari suudu ka waaloɗa heɓugo suudu leyɗe porto ko kalmi ɗum ko luxe no par ce que ɗo ya heɓu suudu hara e remplisi condition ji ɗin fo nargol to guinna miɗo marɗo e million ɗaɓɓanela wondu non ça marche pas comme ça no gurno ɗanga wela fi non kono ɓayo noon kadi on ari c'est bien anon kadi de joni min lan ɗo ñande ɓiɗɗangono guermala o ko mi erno ɗo facture chaque jour 15 euros ɗuma chauffage courant ji ɗumaɗo ɗo de yo accan won ɗum ɗon par ce que ɗo ƴiwi ko wuli o ngari nini son tindike ɓuɓol ngol tun won nawnay
Saturday. Me ko sakku mo ayo ko ton ka. Kono kamɓe sappo so ɓe addante message ko consumula. Ande mi kakringa mi consulta tano sa corredo antagna. Si le un mai che be prelevo per come nyami ko. En fait pour moi ko dum goddo ande sesta goddo ko dum woranta peji danno wodi. Nyamete ma ko walo to da. En fait on vit pour ça. Min ko dempi je don toni mi calcula tano fekkirta. Si pay ko yanko e nawnali ko jangol dora ko yettude Allah si be nyamude be hara ko lutti o be arbe joga. Ndiga foko wulla hay lawju gol miranje ne foko wulla. Tono andi no wuldan dan tawete ka facture force mo. Électricité force. Lo wadi gana mo kala way yettude suudu appartement. No, wala ko kala sinemi on to go open. So wonti do fiji di yara tan on te hebe. To woni min kala mo mi yino arleyde portara mi do weltanimo. Ay la ngandi ko won do ko. Non de VIP no wodi de. Kunde ngalla kala ardo ara la weltanimo gonga ko be nyon ko hare on non gadi hersa mun dadama. Jango ngono si tappi yo tigi taw few as e falete yilde tagol taw. C'est vrai, de balde do non do buubi moƴƴa. No buubi. Haray do yafodira en jango kadi me yeme nyama nani. Oh, bon appétit, bimbi sarle gabi non? Oh, merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci, bonne nuit à vous tous. Venez, on va manger le tchepu djeng, le tchepu yapu, le tchepu ginar, le tchepu. Onon, jiwbe ben haray me den wi on hote ka modi mon nani on hebatawa modi mon modi gido no metti hebude. Tabi gorko yidudo ma jogito mo pambolamo an kadi men debbo gorko siya hebi debbo hidudo ma ko ya jogito mo moƴƴa jogondiro gidi girdi no don ka yaaru do wo gonga ma damba ko inni men do ko leede porto franchement siya hebi gorko hidudo ma e ngol jangol e koko huli gollo yon arton hidon hebude sendron wado love nyamon kala ko fala don masinji mon di lawja di wupana on goddi din hay so wanay on hara ko pasugol tum nokkure nde laaba poussière ala himenen Afrique ga fara moggo wari himen fara seki ko koyde amen do meden seppude ko me yawka jangol men yogoya men ara men yaha men remoya men yaltina kaaba e laɓɓinaka min laɓɓina min yaltina foññi wumo min una min hoɓa tigaje ɗen min sa'a si miɗen fala ñamude mafe tiga min saaɗe min unaɗe min ara min wuugaɗe fiya min hettu dobbo donc acce fi Allah e nulaɗo wone ka dewle mum si gorko naɓima accitimo a ciwloyke gorko go on gorko o hutortoma ha gasa o accitama ɗon o yawo jokka haaju makko kala mo debbo mo gorko yangani ɗo naɓi ɗum leyɗe porto ɓiri wicci on debbo o acciti on gorko jokkemo ɗum ko ɗum waɗi joni si a ndaari sa juuɓe buyla baɓe a tawa ɓe ala e dewgal ko ni yarata hakkeji ɗin jokkama tawiɗa laba tout va bien mais tawa dewgal arata haray watteyla nani hote ka modi mo si goɗɗo o yiɗama o jomboytama Afrique o addama si tawi kadi mawɓe ma ɓen no marno mbuuɗi kono hari ɓe addalima ko oɗo ari rewi dalle pays magribien o yehi o golli o ɓiri o wicci o yettuma o addi donc famodire kala yimɓe yewtayɓe ɓe waway famodirde a suka noon kadi si a yiɗi ɓeyguma hara yiɗa yiɗimo ha feeti hara da yiɗi mo honɗum tigi de ta ñinnanmo yo yawo caginoyo ka yaasi yo arta ronka tappandemo ka taba waɗa pam 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 wawata marsude ko marsata kon innu marsata haray mo ɓeeɗa ɗu poyentir mum on si a ɗaɓɓi poyentir ma on joni on ala wonde probléme fanna ma daɓɓali poyentirji mon ɗin on heɓay probléme donc haray kaduna ɗo mo be e poyentir mum ko anduɗa ñinnata kon wata waɗan ɗum hay e goto ta gorko goto ko yiɗuɗa debbo ta ñinnanmo o yalta o yawo o yiidoya worɓe ka yaasi ara wiya an ɓay tummo faala prévu ma an ala e wowlude
ɓakkeri gorko no gorko si itti yilili menen rewɓe min falaka gorko ɓuttuɗo min falaka gorko ittuɗo yili min falaka gorko mottata ko hunduko mum wowla boni motti haray ko ɗum woni ton on jarama en arduno haɗo haray en jango kadi on accay ka commentaire ji siɗon faala kadi en artu même heure haray ɗo connexion amen o ko 4 pat connexion ko 4 pat o fuɗɗata sakko o wema kuran no woodi haray ko ɗum mankiri men ko débat ji haray miɗo salmina aboneɓe am men ka Facebook nano e ñaamo funnangue e hirnangue onon kadi ka TikTok ga haray meɗen salmina on dole dole haray ɗo weltana kadoji ɗin e tapotage on yo Allah jonnidir en juuɗe mi torike ma Allah yo lamminan en pullo fu tawata e luttu laamede haray onon wonɓe ɓen ka dewle wonde yiɗidiron yurmodiron dewle no metti heɓude si ɓe ari ɗo mi wowli ko welata on kon haray moƴƴana en tout simplement donc haray menen komin radio kono journaliste non engagé si haala pucci min fiɓana kam min ara kadi min wowla hara kono harana yennugol goto donc haray onon kadi jiwɓe wonaɓe jombede adde ɓe respecté modi mo nani on heɓatawa makko ko guiɗoma tun jombatama ittama ka ayde ka courant ala ndiyan ala connexion ala taraw hay taraw timmuɗo ala o addama leyɗe porto donc acce hewtugol ɗon tun fiɗɗitoɗo wastay onon anda ko foti rewɓe sénégalais ɓe malienɓe ɓe hiɓe wondi ton e modi maɓɓe sénégalais jono ɗo himo jombi rewɓe ɗiɗo ɗo mi kupude himo wondi e maɓɓe leyɗe porto ton ananata no utta sappo ko omo ko fi hon ɗum enen kan mo yiwɗa o geesu mum no hentini on ɗon no sikkude hande kadi aduna allah fof no ɓawa makko watte yila e mon onon heɓɓe dewle ɓen wone ton voilà si o wonata an falama yahude innon mi fokkiti si yahon noon ɗaɓɓoyon gorko ka yaasi ɗum no kani ka debbo jombaɗo wonata e dewgal o immoya o keloyo ka yaasi on va pas accepter ça donc allez à demain bisous la famille et voilà bonne nuit à tous la famille hara yo Allah